25% le pa ufa pitoa o tai nifu fa pipi e maea ile aso tolus fulu November. Pala au mai lola Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga iane ile chapelparkdental.co.nz musau appointment. Wa valu tausanga o lama tautautua mo tangata Samoa. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Why I for the ship one? Why I on the sun? Why I mal fe pal? I le mata ko cham. Ole a e lai yama. En mi chi malo chino, en mi chi e mau chang. Se fe puina, you sa ile la wesi. Pa ole me fai yai. Ole fu ile la ole knife. Si pangmania tai longo I pulle ia o fe e mau sono e paro longo pa pongare pese e ma die pe o la pa tai le au fa pese te ma li impa la onga ia mas foi para tua matausi o anu pano e oi ma ia e lui tau wina foi e pa tanta la ponga ni sami ai aberta pa ma roma pa tai da musika le ngatai le o bi ingalo tato tua pese pa le ngang ia saua mas pe au taua ia pena foi pese pa mau sau ai au ko o lo pa mai ai ita au le anga sala ka ki ko ai le kwa pa no pisasi aro pingaro pa uinga ngame e vai mai e ita au le anga sala ke wo o se skula lewa los per minute ona ta leo le tulai tasin na minute ia ona so tai po le poli o le trimana wholesale autos ia tane tulai tasin o tautua sunga se yuli malau ian panga soro po le tato program se pa ia lava le tula e fa ile afiafi ia ona tato suia po lea on foa smai po lea nga le toa ia
le uso ia Isaac Paunga ia ta tono ro moriel maro tato tono foro van pata no fatu al swa mar manolo tato ri Yesu Keriso ia le tato ma huta fo I fai mai la uli ma ponga mua ia mataito wa ai na manga yo por kalami awa uli ma ponga mua mataito ia wale no mai ni so fu panga ro penga fo ile talinga pasala pai sai fo luma na ma ia so pa o vi na po le tautua talinga ia se man Francis Yohane a ta tono ro mniel manu le tono pa ta no ba tu ye tono ma mau le manu le tono ro pe na ma o mai le tautua le radio Samoa tautua mo e pitua so o le vai aso lu su fa tula a wola io ke ma dei fo mai a la pese qua musica e ko ka o ko mano no e to ma dei fo mai a ya la pese qua le radio Samoa va via o nga tele e mo mo foi o mo ta malau a pe o tu to pe am nga ben ya fa pe na va ya pa ta no fa tula to lo ta to no e u la mana nga wa pat pat e mo le ba sa lo ta wa tātou sa se le silingia pa maoni le lofo le li le upa bali si ui o le nei fo i tau sanga pa tau muawa tātou sa ia tātou pa amaba fo le le lua o lua fa ia pe au dia le anga leo lo tātou matai ia tu lai mai fo le lua o lua lima I le anga le leo lo tātou tu ai ma lor fo lau pa tātou pa tuai le anga fa alualo ma lor le sai fo maria sa mo ia ma lor le pale pita I tunga so stofi bala au le li angaru lua e tātou ia le upuale fai mare fa maoni fai mare fa maoni o maro waso te alu a mare fia ele se me kau pa no fisasi e lo pin ngana wala te fa maoni ngana venga wa to fia tato ya pa ta pa foi so se mo tanga senga se mo to manawa pa to rien maro le tino inga senga se le tino ya o pro pa ta pa to ta tonu lo ya fa mano longa le ya te to mo le mano si to fa ngai na so fu mo la mo I mo lon pingano ya pa to la pa ta lo pa ya pa o ta le lo pa tu na pa dia so sta po out ro nei ma la langia to vine o tau suina le mai o so fu ya wa lava ni nganga mo I mo lon ma lo pro pa ta pa tu e le ngalo lava le uso ya o tina to pa fine tu dio la to fa salanga ta tono o lo e la ngona le tu muso le ngang pa ia lo potu ke me ke malo lo ai ana tu dio fa salanga ya ma be mai se lau pi se lau nau fo I mai o te pa manatu ale salmore wi ngan wa fai le la langi ato ai fa mai la ina wata mai o ia o le menku ko fo ia ai la ko ka fia mai ke longa ke le lo pese ka masa mo le ngara pu e oi anga se ke le lo anga se pa pe ko fo I mai ha se sta masa mo so ya lo winga ke ka oi ma se situ lang ai pa tai e le me sa mo fa lu pe na ma tia ta masa ta tandi atu po pe wo e ron tadi ya pa mai le was how ka mo ma fosi ele tu to ina ngo ai la ka was ma so ngadi pa me ngale lo me no tia le to ai sau si se mo le mo ku ya pa nga ka go ka nga lai le lo le wi ala e le lo mo tu no mo to ma e ma ka ukia ia tala na pa pe ta te ma natu le em pa winga o ka se ru ta to ya la bon nga la ngi ni ya ma lo fa tan mo to pa da ba pa ta ya mosa mai me pone ma ainga ma no le mai Maria le sina tama ya mai sina Australia pa tai uso ya tawa manu ma to si ya tai ma no fa lo uso ma le pasi ke uso no le run about ya matu oi Marcelina Brown ya pa tai zero nai eva fia mai I musika le rako yo ka ko le musika eva lava ya nga seki ya ka ko ya lo fa tenatu ko se amping al fetu or por ka ko alu mar fetu champing pa te amosa pa lo lava pa tai ante pora mutalo yoelu ma lo lava pa tai ngatalea o Eric Sister uso ya lo pantu Eric Sister mar pertua lo pantu mo yo tanto ainga pa taile ma mai ya e dia lo ta masanga ya ma lo lama pa tai le wa lo su tolu minuto ona tane o le tuna tasi ona tanto tane vai panua pe ona masani ari tau tua sunga se yuli umanau ana minuto sa i po ile le pe ngana no li ingan mana tai ingan mana
le tau tua le tui mana o se autos ia musika so filoi se pa ia lava se taimi o le fiafi la tau dunga le ala pa manatu ka kia lau ke fongi la le folo la o fi kai mai e le so fi au ma ko ke fong le ai e ai sa a le lapta inga mo tanto uma sili pui pui lo tong tia e pe ke le fia a ka langa le radio sa mo le saunga le mo tanto uma ka kangi no ke fongi ku oi pe ka kangi ia fa o tia i mo tam la sa pa lo ia ko ka kangi mai lo fa ko ese lo pai ia fa ko ese lo pai mai tento o wor ka ia ke fongi ke o a fainga ke o la vese si so aku mari pa o ke ia nga pa eskengi ho le ole e weekend ia le ta wo po le mo le pasia le traffic lights le lo po la sa le kamkau nga vale ia tu le tu lo sa ia o na le lifa ia le tampa ia tu le radio sa mo ia ma lo la pa tai la to wa tu to fi am nga se o ma lo le pa ma lo nga du le wo le weekend ia alu pi fia ko hiki kia ma lo le ska ka ngel ka ya ka manga pe ro ma pa mo ko pa le mo le ja mo bye wa le po ma ka tv ya nga la nga pa ma lo we pa nga lo le da ma bye tu le ya ro pa tu ya te vise ofisa ma lo la le mai na papa perese ya ma lo la pa tai pena po i la tau lo maputa mai lunga le api o foringa mene tau tua ia lo fatu ma lo la maputa mai ia pata lo foi o tina tua ia la lau tau asa pepe tuli mai Hinden Emily i Mare Robert ia lo fata la tina rainga la lau ia man via po lo weekend lo fai Marietta ia ma lo la le maputa mai Marietta ma ainga ia lo fata la tu e le por si le fiero la lunga le baba tu le e le swinga mai o ni tala fata milo e tono America o le ngata e tono America ia le pa lota le ua mai atu le uto tu la i mai se o ya Donald Trump la ka o langa mai alisi mai that's very unfair total sul fa mo di anga lai o mo di ia Donald Trump ale o sau koe leo koe kurai mai ka ini malo o America e la fia e po la pa no ai tato mo fia pa o me sa tu matai po fea nga ia le fina ngalo le sui presidente lenga ben ta mo ma Donald Trump o na sa tu mata nga o ai le ufi to mata po fea nga ia le fina ngalo na no malolo e pa o kore kali bo o lia lo to ila ya let's go ila o ta lia lo fa inga pa nota ia ma fa mangwia lo sorry e ma ngai o ke mai lai me lu ta o tatu ngo nga ya e alu lo fa mangwia ia wa ia ma ko ngi o ko ka ya o punga le tu ya la o ta lia Kamala Harris ia lona fa inga fo ile ta mo enga lena fa mai ia o mano no fo ia Joe Biden ia ngala le sui presidente ne nga o lea nganga ka ba esto ina Joe Biden wa pais matua o por que me fase kwa nganu ayo ia ia la wa mana ia tu lai mai ia la o akwa ma si ul kai mi lai kanga ka bo isa de pa ro ka ia Donald Trump kamala nga lai de singen ka pu fea be ya i kolosia ko le a pe volinga kolosi mai o le sime silinta wa lo wa langona o le nai loa fo ia le no fo inga taruai le bon tau ba mai fo ia tina e mana ia o le upu ale masanina ka ngana i tātou e au le inga i lau tina io esa wa le o lava i malo e ka le sio pe lava i fa ala tonga e ta i tina o le baba ai mau America e lau baba ai le tana lai sau kua e le longa usanga e lata mai ai ona a bea se tina i tonu Amerika fai ma presidente o le tala na o lae ma unga solo yo o le lato sila ma mauna e lato te fia tina ya a lau fai mai lato tala e le lo ngai lo no fai ngata wai ya o matu lea sau ata ba mai fo tina e le wa sa ia fo alo ngona o tonu e o lava o a fo ni papita uli a ngai le koti ia Donald Trump ma tunanga pena torsu fa mo lianga ai onga tele mo lianga ne na usi le fia malo le tunu mo tanto tangata i turanga na yai
whao ngāle mā nosi o tupe, pēr no vetu, e mawhai le tupe on ta lepe tu la pono, e ioe e loroto, kwa ioe e iai. Mā nosi tupe e mawhai ta lepe le tupe tu la pono, e a mena, tātou te la poa i le li, pa o ale o whamsino sili o tātou umolama, o le atua, e sila mai, po wha maoni lanta ngata na whai, a peo ni a wara pio, e koe fo iai, fire back, le tūranga iai le pānota le pora. Mana tua wha le policy Amerika, e tū lai loa, e le koe esi te papi kauri koe aru hai, ngā whai lo leo le pūre sa wara ka le laku lai me presidente Amerika, o laku policy nga, e le koe esi koe a piri manisi tūranga pe o isi atu nuu, e koe, a lai pai mai, whawhiara tolu su wha, wa laua, wa keu te isi mori anga ingai, lumana i atu o umana wha taunu uina. Ia la mama, ai ala mānosi, pea ngō whai aku. O umana milionga o kirionga le me wo ia milionga ka mo Donald Trump. Ka o kirionga, sorry. Ko kai sorry. Nga ki wha kau a ko a Amerika. Ai mana tua a babai a matanga mai ole. Soi fua o na po ole nei fo i tangata tu lo fo i pa i o Donald Trump. Nga a maka mai pai pisingisi. Pau anga le me e mana malamai. Sa pai pisingisi mai a. Ona i kike o mai a inga o haru ka mo i pānota ia presidente o Amerika. O le pisi ngisi a me ngāri ele mawhawha. Lea e milionge mai ai. Ai sauro e kongo le poro kiki sore. Le i ngai kongo le vai kere ko i ngā sora ka wako sa sao mai ai. E magau kia. Ea, tātou ta tāno pēr. Ea moa se file mu e nisi po e lātou ai. Langona e pape nā lamba i atunu o malamba. A le manuia, a le taunu mea lo e whingano i. E iai le sa i o langona. Na e tano le whai tau mai ni leanga mani wha le tau. Ia ua lātou. Tātou whaangano. Tō pe le tua e le o tū fua le langi si sila mai le li. Pe pālangi, pe mea uli, pe enga pe ioe. E sila pia le tua me uma. E launga ta sia la uma tātou. E le whaamasino sili la sila mai le langi. Ea. Manu ia whare nofua inga mai o le numera whāsua fitu. Fasu fitu sole, o kau sanga iani, o kurai mai, fasu fitu le numera le wo i ai presidente Amerika, le watu lai mai ai, ia Donald Trump, ia, wanu i po lantu lai mai manisi o tūlanga, e po i mele lei, e po isi mele lei i le tu ina, e po inisi me pare tono o na tūlanga nau o si le fia lava le maro tātou. Tino, mai ara tato pese lea o na sa ili leo le whianga lea no li, ngā mana tai, ngā mana, le tau tua le chimana, hose o tos. Falele i fisanga o Samoana Wa fo i nei male o live mata Le tumu o lo uanganga Le fui vine o la ulosa fua matala Emma eule keriso poto Le fuafuina o awala roto Uoli uole vai o sina I lo loto Fetu ea o la upaana E sili tasi oe I lo uanganga Ia tanu mia So se se I o alopaana O te ioe ma o amele Ia te oe whetula o pele A sili o tau I pēni A tai mane e tele Tai loi arasi O le panoma Masu sana e sarona Be pa a tusa Tusa ina o ua
ela umama auro pule oya ita Waleiti oa o so mona mana umu fatupu alofa Ila lili mauna fonga e ola rosa Sia ufanau ila sautonga Vitu ea fasino pea ile fala O te ia e maoa mene Ia te oe fitu la upele O silo tau e pe ni matai mane e tele Arasi, ole panoma, masu sana isarona, efa atusa, tusaina olo alofa. O le ua iwa minute o na tāne o ne tūnai tasi, so tai po lea ma le sunga se yuli umlau lantau tua, i ne po iwa yaso ua le moso ta inga ma le pionga le ano li, le pule o le trimana o se autos, ia lelo tala noa le oru tasi, 5 whāwalu ono whālima, o le oru tasi, 5 whāwalu ono whālima, po le o iwa lua fitu ono iwa, o iwa lua fitu ono iwa, ia pe te mana au lato o pisa, o a lua fitu ofa o lua fitu, le tuatusi usi pia maro le tanu, lua Spurmanu Atkinson Avenue i o tau, maua le nei, so se to inga ta vale, e iei po lako, trade in, ai le pa tau e ngana mana in ta vale, a whai trade in, a maua si nau cash for le ola, ia fia ma vi i le li, maua se me, ia e whakau wai fo i pankeke o le weekend, ia a ule moso ta inga lelo wala au le luapitu o wha o lua fitu, le tautua le nea. Ta mali e le atunu u maraparitua man no whalo, whianga ngan man mana tainga, man mana maraparitua man no whalo, mai se o le manu le apunga luenga, ale tui mana hou se autos, luapitu o wha o lua fitu, baru minute o na tāle o le tulai tasi, tautua le Radio Samoa, la uli ma fonga mua ma taito tau tua mo oe te ia pa ia po i me o le fiafi a te tono o lo manian maro le tātou tunu ia so se ana o lo penano ia la tō pia ngai fi au ngā venga pa mria le li ngā venga la tō tu tōru fi au ngā venga ia manuia fo ia tu i mauta malawa a wori pa ngā ina telefoni sa o le Marietta moni le pole uma mai le atua a Marietta pa tai ma nola ma pa tai ioe o le spoi ioe tātou te le filifilia o ia filifili mai tātou a o pole uma ia o lo bebesia ia tunu e fia la sa ili po ia la pole la la ne ai
ule uma mai le atua tātou fia e ma vee le vii papatai le lau taua sa pepe tuturi e a marole va mai marapet e a lopa atu manuia po le weekende le e matapola e a pena po i a e a o le na letisio e a pena po i marieta papatai marola mai mai pese lea se sa ili aku i le sunga ia se yuli umlawi tātou tala i vai whanua o le nā. La upele vai ngocho le lai le sama fusa o chicho se lili sama yo batafa e fai le mabai o le alofa Avai ai mucho lene olana ya eloa ono manganga uma ona fai wacha wachala oche chota selili sama Mayom tafa La faila foi ele taia I ave olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so una Te fai ma leo Ma ai a utofa La fai la foi ele taia I ave olela Nama chala lona funga Ua ulena Singa mau eia Te aia so una Te fai ma leo Ma ai a utofa Vai lema Vai longa Se lo fa Chama fuchanga Awa ele choi chala no Ile pala Ngana Lúc này changa cha Wai lei la lei Wai lei soi fuanga Chava se lu cha fola mai Tasilo cha alunga sa alunga La fai la foi ele taia I ave olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga mau eia Te aia so
Vai ngocho le lai tamasa. Oje jojo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. O le taimere tole mai leo tātou lawa le tunai tasi, tāpena mai sunga se yuri manau tātou tana I vai panua, smai ala pa ponga Samoa. Ala fataitu, ia wha amalo le tunu mo le tapo inga wha whanga mai al wha poponga fwoi o nei tala mo le so, tala tumua. A tu ngalu I wha tulungana o tangata Pasifika le ni ngā luenga I ni sila. Pato e sila pāne me o fiti lona amatali o whainga o fōwalenga wha fita lona tunu. Ta longa Joseph Swali I se tama mua mua e ta alo I ta alonga wha avao malo mo Australia e ui lava. Ele I ta alo I se supa kapi. E wha whanga mai ai wha lau te leino nei tala. E silia lai titi lava male ono 1% o tangata Pasifika I Aotearoa e whainga luenga. E tusa mo foi numero 4. I foi numero muli ele me tanga luenga o foi numero wha mo wina New Zealand. Sa wha lau te leina le nei vai asa o ta uai. O le whaatula ngana o tangata Pasifika e whainga luenga mo le 4 o Septemba o le wafema le rufuwha. Sa ono suma le fitu te sema le 2%. Sa palasi te isia ne ilalo mai le ono suma le valu te sema le 5%. Ma le ono suma le iwa te sema le 2% sa iai le 4 o Septemba o le teusanga ua mawai. O le numero tangata le ngā luenga o si tia le lata I le whātausanga o le maurunga. A o tipe e company ma businessi le numero tangata whainga luenga. Whaapea ma tangata o taofi, le toisu e ngā luenga. O le tamatai sui so upo vai ngā teo tupe al pātia le leipa. O le fia e le ai le whaatula ngana maurunga o le numero tangata Pasifika le ngā luenga. Wharia Barbara Edmonds. O le mea pero sili atu ona le angai. O le toatasi ma le toa tupulanga Pasifika e le whainga luenga. Ma a whai e te wā ililina foi numera. Ua whai loai, e iwa te simaliwa paseno o tangata Pasifika e le o whainga luenga. A e sili ai ona leanga mo tupulanga Televoi, tupulanga Pasifika. E le varas fulima de lusul whāteu sanga, le ai luas marifā, tesi marifā pasene, e le whainga luenga. Sa tua I ai Edmonds, I le whainga malole national. I le te le atu ni investmenti I whausanga de tele. I le whaali ai, e se fulunu afe ngā luenga o whaititi ai ngā luenga I whausanga de tele. Ma se fulma le rua afe wa uti uti ai ngā luenga I whatoanga, wao matua mwhai ngā whaiva. Ngā luenga ne e mawhuri e tangata Pasifika e ngā rue ai. E tō tonu I lato ua mōria le ave whaamalo sia ma le pasio tangata paibalea, e le stotanga ma le maliwo si tina sa maua. O a filo na tino maliu pepa ila ni ngā te whale o kilani I le fitu masina ua mawai. O le tino maliu o le tina matua mai saina e pit, puktau sanga, Shulei Wang, ta maua I le tonu o le tanga pepa ila mo la pisi ngā te whale o golf hapa. Ile ase suma le lua mati, ai olona whaasino manga puto a whailoa le masin tulwai o ke topa. O se tamalo whaiwhaiva sa tongi lana ofe mala vea ne aile tanga pepa ila, malona manatu pe o se tino se meola, ai loa muliane o le tino le tangata. O le tamalo e to tasi mani mawhinge se to lua ua moria ne ile ave whaamalo sia o le tina matua, ma le whasio tanga te pai valea. O le to lua I la tau sa istaia, o le tamalo e tosu fitu sanga, ma le mawhine tosu ma le ono le matua, o whita ia e mamori anga whaopopo. I le teo mawhai e mi milo le whaatinonga o le tūla whono. Ma le o whoino whaamatalanga si se, I vai ngata au whemalanga inga. O le ato tolu sa istaia I toa tusi I o rewa, I le tae o nanafi, ma le atulai, paulo tūlai fōi whaamastonga I le so. O te maite a fia I ngase le mpana to e tongo whitia, terminally ill children, ma o la to ainga e no nofo le telo I tūlangi New Zealand nei. O safa, te lua ile leo ni tau Singapore mai whapitoa mōta mai ki le tunu ua wao. I se sa ile ninga fōu sa lo mia le lo minga le toi fōmano roi na New Zealand, the New Zealand Medical Journal, ile a so, wao ile li na ia whianga tau singa le tusa ma le tele o le le tāla whiangai. I le teminei, e na o le tasi le tautua whapitoa tū mau, e whatupeina le malo I le tunu, e whaamautu le whare mai o te maite le Starship I Aukilani. E pena tūsi ai rau so e whapitoa le University o Aukilani. O le tau tua tū maulo na lai tiki, to e whai ngofio na awhia tūlanga le lava o tangata whai ngā ruenga. Tūsi ai o le whai ngofio na awhia,
ela ta mai nei sa toi fa ali ina le fo mai fa pito umi sa ia amta ina le tau to fa pito mo to maiti le o ye tu o nei tau tu nga due ai tu no fafo mata wai tu wai le lavo se fa tu penga o ni ava no o nga fa te inga tu singa fa pito wa ti le na fa wa le tito le numero fo mai fa pito tau si mai pasi ma tau singo so fo malo loina so fatasi o le li poti sa komisina era matanga luanga so fo maro loino le ruaga se male lua sa fa tu ina fa vai no tu tu le tunu wa wa langa loina fa le mai starship ile tongi o fo mai fa pito mo to mai ti tu maro te chuma o le tau tu wai o se grupo fo mai fa pito mo to mai ti sa la tu fa vai na se tu fa pito mo to mai ti le lo mo i Wellington e pe ona fa pina a toa e fo ai atanga talo tele fa ali ele so fa pito o le numero tanga whainga luanga wha pitoia o ina e matua i le lava e au sei mana onga. O le tō tēno tō mai kia awhia i ngā singa se mamai o ngaonga. Ai le tauli ai le si tio le numera o le aiai i le rumanai. O se tinae o na ina se soro whanua whawhingi. Sa wha lalo ana o le matau tia o manua sa awhia e mafua mai me wha papa po fireworks. O i whaalia. O le whato wino ne me wha papa e te tau ana whasa. O le amanu papalangi e po se whanua o i loai Remy, sa li taia mai tu ngā sol panua. Sa la vila vea le pā waia ina o whaate ia i me whapapa lata ilo na lotoa i tauranga. O le matau tia tia lo manua sa pia i le sol panua sa mafu na whaalalo i le vaila au whamoe. O le tinae o na ina le manu papalangi Donna Matheson. Sa i tau le proklame le checkpoint le le Johnny Sila. O ni tangata sa la tuanga i atu ilo na awala e lu tua i le mea o ielu na lotoa sol panua. Ma whai ai le pāti le afor se furu le po le solua le aso me fa papa tai ta wai sa alu sia ki ana sol frua ma vai ai na man papa langu fa ta mo ai solo te va inga wa ese ai ni to sanga ona ole malosi ma le leo telo me fa papa ile po o pe oni wile fe e mo langi ma ta wai sa ai lava lo manatu o to ana sol frua ma to teli wai ile moenga ai le telefoniato ana to o ile ta ai longa to ai o lana sol frua o to titi lava a mo tu ese le vai ina wala vele vele pa ma ia ta wai o se manu ai le mwhana tau tong fitia, ma wha alalo i nai loa. Wa wha rier pān mi o fiti si veni rampuka, o iar tangata sa am teina whainga māsani o pouwalenga wha fito whainga malo, ilo nā tunu. Tala no ai se tau wafianga o wha aleleinga, ma le toi wha awa wino tau tua le leina no whaanga rifika fita, ale Queen Elizabeth Barrett i fiti le vaso nei. Sa tapa ia rampuka si wha mangalonga mai ainga sa whano ni so latu ainga i teime o pouwalenga, le sai te ia le waste li puti ai li poti falo te fale sa fa to ese foi rampuka tu samara nga yo sa faia fa pe nga yo sa faia George Spate ma Frank Biden marama le foi sa te ia fo belenga pa te fita mun muliane o le tai o le tu te inia seriratu lai falia o nisi wa faia fai unga fa ngalo tu nai ai oisi o lo ngona lama le mafatia ma le afia ma le tinga. Ia taro talonga wa whirpiria whai a onga le Wallabies Australia, Joe Schmidt, ia Joseph Aukusa Swali. Ola na talonga whai taulia mo mua ila na awe mo mua taalo, ma ingelani le whai ungone nei vai aso. O le talonga whai taulia mo mua le aswali ila ka pifa avao malo, talu mai lo na temi sa taalo i aula ka pia o nga maulunga ma awi lalo siman valo tausanga Australia. I talonga ma aula ka pia o nga maulunga ni sila, ili luafise kumreiva. Ai le liu ila ka piliki. Ai wa saini nei sana fe ngai ngama la kapia Australia ma la kapia New South Wales mo le tolu sanga se fe ngai fa tau miliona ma miliona tala e u lava ole tau le luso se sanga e uti no malam la ma talo fa va malo ile la kapioni e le ta alo fo ile ta ma sanga su pala kapi ai ola na ta alo sa ia ile kala politia le Sydney Roosters ile NRL wa lava le fa tangai ona mo mota mo e ofu no mes mo le tonu le ine tua ane Wallabies alonga e Schmidt au foi poti Englani ona o hanta pai sami o loo fa amanu alia masamu karavi o tuai tau no o manatu ai o le filfileo swali ile numero su tolu o se filfilinga sili le ona lele mo ila to ma o se ava no lele foi le moia ma o le ata alo so nei mai se alo sa mo filfilele au mo mota alo lele ine tua no alo le seal of numero se fulu ma len ikitau ile of numero se lua sa tau tino e Schmidt o mea uma e iei lava le ramtea. Ai, o le mea ato o toa ailon te tulunga e aswali. O le tūlanga le leitele sa unioni ai, mai o se tamata alo tala vau e matua i le leitele, lana mea ta alo.
Ai ole te bine usa uni no Blacks is falu ngoro matau tia ole ai Dublin. A sa uni ta alu male unu mertasi de langi ai alani. Ili tai au taimia ni sila. O tilo ya ai alani tu tau il fai in the quarter final lusu valu lusu 5 penalty parani. Ili tu sang tulwai. Pafta ia le lokka Sam Whitelock. Le sai ngoi le polo au tom fai e tali te lia los fa inga ai alani. Pari ia le kapteni Scott Barrett. Wai lo le leia le aule se sengo lu tau fata oto e alani ai mai se iona lava ele Dublin. Mai ta wai o se tasio ta alonga mata ina le ta alonga sa ia le tau sang tu wai le ta amrsanga i por rangi ma wala to lo nei le tu ai ngole ata aloi ai alani ile aso ata au. O le fai au nga mo mua le kapili ki Kiwis and New Zealand Sir Graham Lowe wa avema te fono le tau fonga le kala politi le Southern August Mole le sene falo tele tuai awol NRL Australia kalai steke. Ole solulu sa for folai le Southern August, yelana ta talo sangalo ia mo se le sene. O se vaengo fu fuanga falo tele ngo awol NRL il motu saute oni sila. Ole toru ia le klupo te wofo mo se kala polike fa vaine kalai steke. E muni mai le to war fonga al South Island NRL bit. Ta te ia te for mo le kapilike Canterbury Tony Kidd. Ole isi fa ya o mo mo ki Kiwis mo le Warriors of Frank Endicott. Ma le tau fonga le South Island Kiers. E fa ta mo ina of the city mo mo le NRL mo le kapia New Zealand David Moffat. Olo fu ina le NRL e fa lo tele le lus puro au mo le tamar sanga le lumanai e pitai. E tu se mo le poti le Sydney Morning Herald le masina to wai. Tata wai o tau fonga kala po tolu e fa mo tuni nei wa mai alavo na lo ia le te ena. E nā reka lapo le Warriors au kilani, ia le au mai New Zealand ei, o lo o a wai, le tamarasanga le NRL, a Australia. Tala nā le yaso, manuia le tapa inga le tunu, maua fo i le file mu, i tanga sa uma, soi foia. Taimi jure mai spolu mara minute wa te ali tuna tasi nau pa ponga maro le tunu u i le tautua mai o sunga ia se yuli o manlau spa ponga ho te atani tu lai lua as te venga le tala tau si le pil maro le tato tunu o lo tu maru vera pa mawina i au ki lani lua spulu lua le maurunga lo iai maro le malu i le po spulu marfa o lo awa awa po nisi mai ngau ki lani sabili angi mai sau te sepo o le vainga mo ata au pa uti munga au awa po i lasto na i ea malo na maa lona bebela pa mawina luas pul tolu kako waku le bebela luas pul tolu le bebela pa mawina le asto na ima lona ma nuud pos pul ma lima o se vainga pul nai le asa pa uti munga awa luas pul lua le bebela pa mawina i le asa ia ma lona ma nuud le fiapi e se pulu ma le pa o se vainga le sangpua pa pe na po i winga na tau ele mai o atu le sangpua pa uti munga awa luas pul tas le bela pa mawina le sangpua ia malona malu le po e se pulu ma le pa. Vai ngana ngantai pale mo la tau ta pena iai a wasi a mai moana mo rasa. Ma na ia tau le sofa le tonu ata iau. Io au ale. Mana ole ai ma le open ngai kala ka kule. Pale tonu tau ata iau e o la le sa le tau le sangpua ia e o tu le solua ngantai pale mo la tau ta pena iai ia le la le avio le o faola te poni pe abia Ioani pe fe tupu mai nai ta pena iai pau tuanga le Water Safety New Zealand Maritime New Zealand masuna tanga benga la ICC tai sua ia kilani sulua mi lute te alis pulu lua i le babea na lansu ale tai i au kilani to sua le ole tai le tolu minute i le tasi i le aori o le aso lua su tolu minute te ai le tolu le babea na lansu ale tai o neanga o na to sua le ole tai i le 5 minute le fa i le afiafi o le so o le tai sua i Manukau 10 minute i le tolu le mabana lana sua le tai i Manukau to sua le ole tai i le 5 minute le fa i le afiafi o le so ma le tai sua i Muriwai 5 minute i le tolu le mabana lana sua le tai i Muriwai ia ona to sua le ole tai e le 5 minute te ele tolu le fiafio le so
O lo tu mau vela pa mawina si o tātou tunu pa tala patu pa ponga mai si o tātou tunu e pele o tō pina mo tātou lonto ia o lo pa ulama ti munga le ma pa taimi nei o lo awa pa so lo ato i o uponu ma le motele sala mai ia o le na le vela pa mawina mai lo sulu iva le mau lungo lo ia le vela sa mo lo ma nu le fiafi lua se fulu ma le lima o se painga ia pno pa ato laua ma nei le sulu na a lo tu mau le awa mai lava i kai ko e kai taia kai waka anga mai siva deo mai apani ia ele o pa ua se timu ia e peano o pa yatu o lo fa manu mai pe ia le ngalu e fa pua le pat o se vai ngore nai mano tu ia o lo pa pena po na sulu matango fiele na wai kanto ia rotorua matapo ia o le na o lai lava ma na ia fa manu ia le o pa ua ma lu lava o umore manu lu o se vengo nai pe plenty paso making country Kispon Moxville mo Wellington ia e o tu lava i lalo Kleistete mo no tu oi ia o malu o mo manu lu a lo mana ia tau picco lalo sa o se venga na ele tala le tau mo tala le tai venga si o tato tu no mana tu la tala si o tato tu no pe lava ele sra moni so e lava pa malama ia va ai siona tu no po fe mai so fa minuto te le tu la tasi se sa ili atu le tau tu ala enterprise motor group le sunga ya kuso fi le pe umar ka ko pese le ia si fonga mani le tlenga ya fiu por sunga ya tala paunga pai e lau pa ka wa le pai mai ya ke muso ave se por le tunu ngai silpi pai mai ya paunga ke ola pinga wa kwa ya tala paunga pai mai le nga be e pai lunga sami pa 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 suri wa ma mau singi me sa pai mai ya anu la ka ngo ches ya la kwa ko pai lo o le mo le so ta inga ma le sunga ya ku so fi le tau tu foi a jala to fo company usi le fi malo le tunu tau tu le enterprise motor group te nganga pa lolo pa talabatu ya o so vane pa ia ma malu o kuso fi le ma lo le nga lo le fo nga et foi le weekend ma nganga pa lolo ma lo so kwa taito fa tai mun ma to wa no fa au lo nei a tu la le ato ya yele li o le ho ta tu toi ka pa I lumo nu ale tu no no na lo fa ma le fa tai Mano,
ia tal tono le wa ba ba le po e tano tu langa ia le uta tu anga ia tu le weekend a manino ia manto le vai po le pa ponga malo le tunu ia pe tala po le weekend ia mana po le sawa ko ai po ia la foto yo au ma pana au kuso marangang fanon ia fa sai mon ma so wa no ia mo ko nei lau ta talo fa tuai le ta po inga mau se ta to tunu ia lo fai po I on mau mai ta fa no nga nei tu la le aso ia fa ta lo fa tu le nga lo tu mo valo le tu na ia tato ia o tato ia le masina o november lo novinga o le masina skuta sinne o tausanga ia le papa ina na ia se tato tu langa lo se leni ia wala vale fa nga ngoi nga ia manis po nga o le wale nga ia tu pa mo tausanga ia o lo ia la mai tato ta vale ia o le wa pa ke mai ia tra vale ia pa bol pa to nei vaiaso ia o le lua fe tolu o le tolu te kolola o le tavale lea e suitia so a lusu tasi hape kilomita ia lea ua pa'u nei le sepulu tasi ivailima mai le sepulu tolu ivailima saiai o lono inga lua hape lo ua pa'u o tavale lea o le lua hape sepulu lua ni San Murano o le four-wheelie o le all-wheel drive ia sa sepulu ono ivailima ia lea ua pa'u le sepulu ka ivailima e o le tatou lua ke skulvalu o le Nissan Juke ia o le tavale lea o le sa sepulu iva lima ia le upa'u le sepulu ono iva lima lona uiga o lo'o ia ina le cashback ta fa'apete mana'umia le cashback tolu ake tālā ia ma le tatou ta'avale mulimuli o le Ford Ranger o le lua ake sepulu fitu sa lua sepulu valu iva lima ia le upa'u lalo le lua sepulu ono iva lima ona winga o lo'o iai fo'i tatou Ranger na o lo'o fai ona special mo nei vai aso ia mo le malo si tatou tunu o lo'o fai ona o lo'o tausa'ili sa nei fo'i masina taito ma no va tai fa no rongo ma le toa pe se siringa le toi fa manatu lava tatou tu si ma telefoni pa ma no la siri ia ta tele tau ma vai ko so o le astu lang po le o tangata ia wanga po e fai pa lai lungo le Facebook mai fa pe tau ia o roto rua le wala au mele tangata ai manuia lanta sanga lungo le Facebook e ta pena umai o tau le transport anga i mai i le tau fata vale ia ka umai mla ba le ai mai po le o ia sau nuang ta tele tau ma bai wa nai lambai pe me tangata pe ko kongi o fa ia lenga me lo ke kongi ia la po to kuso ia ta ko tele ia le siri taito ia o tele lava o polisi po o tatou atu ia o la ua lo ia tatou website o le enterprise cars.co.nz longo vima o le website so se taimi lava te login i le enterprise cars pai po i ona e follow ia o lo ia uma tatou ta'avale lunga ta'avale ia o lo ia i ma le link ia o ta'avale ia whaianga fai e lau application e te le tau mau tau na mau i nei. E fai ana fai puma online e le fai tau i technology ma tūlanga o le technology nei tai i runga. E le ana i o i a talsanga i runga o le tato website. Ia, ma fai hula ona mau atu mātau i nei. Ia, o nā la a whapea e whamania ina i talsanga. Ia, so ta i lava lea i tūlanga pule le pula lava le mea e fai mo ki e po i le customer. Ia na. Nā e whape ia tau le wālele i tongi le pāsese i po ātu langa ni fai ona pātino ina ia fai ona tau mu mai koe o mai po i nei. Ia teo sea wala nā mō na tangata o lo i whapo ato o kilani taito. Ma ro fa tai le o manino o whane tu langa lea sa o mo ina ia manino mai po le tautua le Enterprise Motor Group ia le lava o ia lau saunoanga pa tai tele lava o atai mia te tala i tātou mai le i le asang fua o le aso tona i wā o ka ua o maluk ia o ia o le matupa tā vale e tala mai la song fua tau le asa o lono e le ono i le a foi a tūlanga e amata mai le iwa, ama i le afa le lima, i aso umalawa ia
ia ai o lo fai lava ma o le lotu taito pe nei a ken o la va kala ngon nga e pa ponga mai va nga le loku ia sa a ku ai apoia ia pa tai bol ma so wa no ia pa pe o lo sa i ko ni sa ia i le foi vai tau ia o le ma to telefone na o le o Barcelona o lo si o Barcelona uno sa si ono fata si val ia po le mo foi ma to nei le lima fitu tonu ko i South Road nei manukau ia o le o ma to ma lua tuai ma le so le pule a teri ia ma fo le tamaya tau ia po le fo ia atawa ia wa lava le tau ina se tato tu no ia manu ia fo ia ma lo ia fo ma o le weekend ai tato le ma ve se tato tu no ia ma ia fo ia sa ia tu le fo ia sa pati ai fa tai mol mato wa no fa tai po le radio sa mo mol fa la loi ka so mato ka tua ia ia ma ia fo ia fu fama ia la singa fo ia la fioma o to nei atu ai ia fa po ma no tan pena o kuso le fa ponga maro le tunu mani no me uma anga le inga benga tol fa tu sunga ya teria ma le ponga benga manu ia fo le to weekend ta to pe pe po le na fo va ya so pe aulia ile anga le ro ta to tai mo tamine lo fa tu so fo ia kuso ia fa so fo ia so fo ia e le lo ta no sa o la mai le over se la ono ta si ono fa si vanu over se la ono tasi ono pa tasi vanu por o iva lua fitu ono o iva lua fitu ono o mana po lo anga isa o to lava le lima fitu Craig South Road i Manukau mo le al tau tua le Enterprise Motor Group i Manukau City. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fe de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefone i tolu i valua o fa o. Tolu i valua o fa o mo le R-Dash Travel. O le Parkinson and Bowskill wasilia mal se lautau sangalana tautua i le ngao sia o maafa manatu anangata. O tau sa ilisa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Masa maua i le fsosoani mō nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le tau pitonu. Samoa. Dua surono minute o te aile tuna tasi tau tuane Radio Samoa. A oli ponga mua mataito ne foi vai ngole oli por la fiafia das Friday le utato tu au tu vai mai la so balu no vema esen manga yon ge masi. Manga yon masi e manga o mama masi. A no lo foi ya november. Io le wa so balu november le lua o lo fa tai le tua ilana tausi mai le mamalu le atoro tato tunu le folonga ia mai se ile o pa ia ne tua o lo fa no wa sa mo tai au te whatano whatuai ia le tautua le Radio Samoa su nima i watoru a mo tāno whanama tai tonu o lo umnian maru le tunu ia meisi labo le tāpo inga tu asin sina i maota malawa ia tai tonu o lo umnuia lama i le alofa mananga leo lo tātua tua
le o tātou anga e te po le whai unga po i o le nei po i vai aso a anga le lei pēle ni lau tāpo inga Samoa pātai lau tāpo inga yaso uma pai vai tāpo ia e maramunia tam whanau Samoa pe lawa o ngā rue le nganta ia tunu o mau ia ne po ia tunu o Aotearoa tātou no pia e ai tātou no whai ma lo pātai lau pingaruenga tōpia le atua ma lo whai tatano ia walama se manuia o Samoa mo atai au tātou manatua pēa si o tātou tunu e pele i o tō pingara mo tātou roto Pānimia marka peneta ma lo tu ngai ia mesa la toro tātou tunu ia lau pingaruenga tōpia lo pa muli mai lau ele to so i fua e ai mola e te to tartonu ia o tātou whēroa i tā sanga molia lang te sia i pe tātou i whaamneanga so i fua lau leo le atunu ia so mātou wona tātou maputa i ana le tautua le Radio Samoa so lima i watoru a mo tautua mo e fitu aso le vai aso lua spurwhai tu la ma lo whaaputai patalopa ia i la tau i lunga le apia poringa e lia Lolota apa masanga mano lava papai a lau papa perese e a malo lo maputa mai ploka spei le ngata lea o e te vise ofisa papai maputa mai oneanga e a vai po ala kunga ilunga ngasi o tina e pia pangi e te vise ngai ra koko e a patu poni e a mene a tau pua e a malo lo maputa mai i Australia mene mala ainga lo patu e a si o tina Ea le tinga matua ia taringa ia na lauta wa sa pepe tuli ia lo maputa mai se o maota Hendon Avenue i Mount Albert ia alo fatu ma wele wiki ene tina ia pe pol fatu ia Marietta male ainga sa o lei Marietta le mo pa koi foi o pule uma mai dunga ia le po ia lango mai po nai tina e mo ia au to i ngai lang a pe mai ia sa unga ia e oi a tu la e maua ngata pe mo pa le ua mai alpano ta ai po America a tu langa ia e maua filangano America e se tinai ta ia e le pengo fi America ia le pai mai le feedback le sa udung o mato tina e alo lua vai le sikai ai sa na si le pia ia e ta jonua la to o filinga mai le li wa ta to te le fili o ia fili mai ta to ia ko Donald Trump mano oi po le si le o misia o le i ma pula mai inga pa tai mano la le ma te mai tau tu ale Radio Samoa leti sio mai inga ia pa te nai manuia ta unga foi e seta tang mo mai inga mano ano la le ma te mai e seta tang mo ia manispo malo le tunu pa pe po ia Patrick John konnichiwa konbanwa io singa mo e fa singa po io konga po e pa konga po ia mano la pa tai Patrick John ia manuia po le weekend wangu ti manga tai manga bau ia mano la ma so fo manuia pa tai Ano sina anti mai marabet ma lo na for lau ia le li utato mai le weekend pa pena po ia sanle fiber ia ma lo lama pa tai sal fiber ma inga mi po le weekend dinis farao ma lo le mai man mi po le po ia so le lo po le tu ia olena ai ma le po le singa musica le skasia o pa kari aku ia le tanto por camera reto le ola o le nga request mai se uso ia Paulo mai Paulo le pesenga sa o yela poi pong ia robat poi tenga grupi asi sa poi robat
fai te au fa solo lo uma fau fau I se te e pe ua la ngata tau loi mata ua le uma tatalo le leo I le tama au mai se tali au ane I matanga na umalo ufa amoe moe ina ua foa I atu oe au ita e ape o se luko po se mamoe wai atu neile mama langona lo ufa atauva le ai se leo o te mawhaiana o loi mata au ia susu e lo ufi mata masongi atu I luma o tangata sa o talo sia ia le o se songi wha
musica eccessiva lo usista. Se vuole poi meica, mai lunga e poi lo siba. Come qui le musica eccessiva mai lo usista. Se vuole poi meica, mai lunga e poi lo siba. Lui lo usista. Lui fai o vita. Lui lo usista. Lui fai o vita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai la musica e papalengi ai opica. Eva mai aside ma ella malihamo excedes. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Papaling may sumusole, lapile se pa mole mole. Awa e uma e polo fa ua ngai uma ole pole sika ua. Lue mai pa mai sau pika ya ela le ua ua ole lenga. Eba ya tu e misti ma painga, chipo ma pen lua pa yau fainga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sipo Maria Ella, Maracamo, Sive Wanesi, io, now Papa Marola, no, Taimi to like my Spriva Birute on a tada de July Lua, Tan Luas Paponga, Tala, by Pandora to Sunga as a Yuli Malau, Tatono, Marian Marola, no, Lam Singer in Yaso, Tatono Auritia, Ilea Lofa, Malanga Leota, Tua, Alabatu, Baptain Lava, Patua, Marietta, Malaga, Malo Lava. Lang mai pamlianga o ke pane ai ta ua roto to pamlianga ya mesel to sangi mai ona bo se musika maku ia ole na tom pai lava ina ia mo per ta to pia pa tai reta ia ole na se pule o pe bo ia lo sa manrewa po takanini ngawa ku alo pa tu se pule ma no lava Andrew Eskelu telea ia pa tai ma no lava ma puta mai mai ainga le ngata leo le au moana pira puava e sau ia pa tai ia no pa tu munia po le weekend ia o le a fo ia lo sina anti mai marabet ia ka ngo fiel pe ken saving nga o alo sina marabet you know pro la o mo pa ka ia lo to ia lo lani hu moi ka no pai uso alo pa tu langi mai ainga ea misionare moi fatana watu la sunga ale to ina no foinga misionare moi fatai mapta mai Amerika man paritua man falo man ia longa venga fatai mo famlianga ngata leo Juliana a loi vui ia lo fatu i mano leva mai papa to ia le ngata leo lupe Piritati, ya malola papai, malola maputamai, malola atunu lupe piritati malainga pele maputamai ya oko ya ole na. So wa ipo iskako fasi silanga nia queria que me roca com música. Na minute por cande a reto leola lewa to ese pulu fitu minute o Natalia o le tu la lua stasio fasi silanga le to no mai. Mor Silvia Suli ma feoi o le ainga sa se moi e vaingalu le pa i le ava tele ma le whaaloalo e tauai e talo atu ai i lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu o le awhai o le tātou whono o le tātou ainga i le aso se puru ono o Novemba o le masina nei a Novemba lu o rua wha i le tula spulu i le auli numero fitu Lincoln Road i Henderson tā sangatu ai e mana o mia le tātou awai pa atasi ia ona o se mata upu ta ua e fia tala no ai lo tātou ainga pa mole mole pa so tai mai le numera o le oru tasi iwa o lima
o li maono o rua tasi iwa o lima o li maono mo nisi whaamtalanga whaaftai ea sainia se mua mo ea ma se mua fatu le nganga whaanoano ea o le nā o le kako por kalame lea ma no al whaatas mai. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fatalo fatu ya te sa mo nei aso. So fa mawalunga male CCDS o tato li faolo Yesu Kiriso. Ma lo lava so fu manuia. Ia po a fo mai le so fu anga ro e so fu nei aso fe fo me o e ala lai po e le ngaluenga po e anga e tu ngaluenga. Ia o le tato por kalame nei o le areto leola. A tonu fo e mawai se so swani mo oe. Ia o a mata fo le nei vai aso ai o le tatou matua ia o maua mai le tusi o le lukam ta upu e sfulma le lima ia a o lona fai upu e sfulma le fitu o na ata mai e le o ia ua whapeani e le to atele e au na lo utama ua faula ia lato a reto watutoe a wau o te mate la ina. Ia o le tala masani i le wi i wha maumau oa. O le memo mua o te tala noa ia te oe. Nanga o makauria o satani. Ia e manao ina ia ia makua mai o le ngaoi e leise mena sawa ina na sawa ngaoi fasi ma wha umatia. E wha mai e suwa o sawina ia o tō maua le ola. Ia maua atidi e lava. O mele mga o ia le whiri. Ia whanga umalo maro. Ia ave mea na e o lo wola, e mana o ngā oi lo wola, e mana o ngā oi lo wolanga. Ia ina ia matua whaaleanga ma awaine e manuia i lo i unga. E mga o ia wha kere vavea, mga o vave. Pe menga re e fai mafili o tangata fa mai o le mele ua maua le wii ina ua alu fafanga ia mea tua o lopo pua a le istangata o le nuu mamao le nalu iei fa mai whako a tamai ei lea a lea me ua le inga fato a tamai langa le ia tamai mua mua o le mele na mana o ile wii fa mai ua mana ua alu failon tama e a maila na vaenga lona tofi ia ona ole manao na minga leinga vave mana langa makaulia o mere leinga kele tangata ya faina mai vai o tele le au nga oi tele le au ole manga o lava ile oa fe merkala kuspa ia ole manao ile oa ia ole mesili leonga leanga ole vave ole manao ole fia ngofo e kausi ronka ma al meu manao e alu e fa malielo na loto ia mea langa re ke le ia tupulanga i nei ona po e le fia nofo i lalo ifo le vainga lon tamama sei tausi sion tama awa i lolo i eisonga masele ia menga le umanga oele wi mga olo e alu loa ma le vaenga o le oa ia te ia ai alu e fai eilon tu ina nau e alu e fata ape ia makaulia o efe mai foi kala kuspa o le fata ape na meto e mo mai al mo fata ape tu ina na male mana o e fia iloa male mana o e failo na loto aele o muli i le me na o ilon tama i me le wo solo ia walu lo wo failo le tu ina na telefo tangata e fiu ka fio e fia o lava ia o le sila kaimi e ke fiu ka fio ku tangata ina ia na iloa whautauta ma na iloa o le fili ngā oi leisi menta o ina ansawe ngā oi e mga o ia oki i te kuinga ngau e ifo i lesi vaenga whapena fiu e kau lapaka i aku ai oa ia mera u fai ia u kai pēr mera ku oi pēr o se i o ia wai o a pāre ulu
le papa mo au le papa koko ia e fiu e faku se malore me ala la vai o le stangata e manga o e fai alo na loto ia o le me fai ko e pe se elo e fai longa loko ia e alu ia e saula e mai se manga o mia le so so ia ko e pe e si tangata fa pena e fai atu lava ai o fauringa mai o fauringa mai e makwale ma fainga fai se mele le ma losi le loto tangata o le manao tu ina nau le tino tu ina nau o mata ma le faalia dia vale o le nei o langa tele la io o tala vou ia po o ainga ua faaleanga ina o la tu volanga ona o le tu ina nau o le manao i le oa o le manao i mea fia o le manao e fai le loto a e tu le fina ngalo le atua ia o le tangata lana e fiu e tau fiofi ia o le makua ka fiofinga o le povi le mea ia atonu fo e whaafonga mai lo uleo le nei aso o fiu ale tama fiu le tina fiu le au na le atua fiu fo le fionga le atua e musu ia la lava e halu e fai lo loto ia o le mea langa e o le tangata ua fai ngi le loto ia ua umai fo mai o le ai ma se fo i se mea ua makua makiva masa e saia ia ke rona o le mea fai le wi ke ia ua koe poko ua avea le manga oe ai i mea ai apua ama mea ua koe poto ilo na loto mana tua lo le fale o lo ntama fa mai soli ele o tele e le fale o lo ntama ia mea ai e totoia na au onga wai ua makua la ngonga le ngala la ma le fia ai e mana tua tu olo la le mea ai le fale o lo ntama ki rofo le ukala ia ki o sa mol ngi aso a fai o fia ai lo wanganga a fai o matua e ngā lala i lo fia ai a fai o e fiu e fai mea ngai fai ai ki wha alongo a koe le o yeise me o malia i lo wanganga se sa ili le tua ke ro e maa onga whamai amu ia e fia ai ma fia inu le mi tonu a wai maa o ona i lato tele tangata e fai pisi nisi fai ati na fai atu le mea e matua le ai a ma se mea ai a le anganga a tonu fo i o na ua fai mea na ua manguia mai lau wa ai ai ke wha alongo kwa i lo wanganga e makua ngao i a lo wanganga ne ai se mea o whawhanga ina i lo wanganga ke roe fai meile upo le atua o tangata e fia ai ma fia inu le mi tonu e maa ona o le atua e maa ona i lo wanganga e le maa onga lo wanganga i le kele ungi kupe e le maona lo wanganga le kele o sau pisingisi ma le lei o sau whaasoa maua mea ai maua ia maua ia mea umai la watina e te whaalonga tu lo wanganga e matua ngao i ia e umai fole aso sa e makuale ai ma se mea o mapu i lo wanganga la mele eksu e se loku ke alue ki kapua i le atua se i e whaalongo ina le sua malie ma le mana ia a wa le fale o le atua o le fale o le atua ma kua kele ai mea ai e ai e lo wanganga an me fo nganga lange fai pe ia Yesu ia pe te fafanga ma moe a wa o le atua e a mai ai le alofa ke rol me kele fale o le atua o le alofa a fai o fai o nga luenga o ma kua le ai se alofa i lo loto ngo inga o mamao o e ma le atua langa o le atua o le alofa o e fo i mai le wi i wangau mea ai le fa pesi fai pisingisi yo e vai la wanga o menga o mo wa ya ro ele ko so mo se kala se do e ma se menga fo i mai ai le fa penga fa kulon tama sole le ai sa uma o la e ma kua ke le ale lo ke ro ele ko manga o le tama ko kangole wi ko fa square mo me sa la e kon o me langa e tele le alofa e ka ua kule alofa i lo ke le o me lo a fa o fia ai lo wanga e ke mga o mia le atua le fale o le atua e ke sulu iei o lai maua i mea ai fale nganga e maua i le alofa la kunga le wi e lai kau foku o lai whalonga kula mangongi kai pua se i kuroua o lai e mangongi se aua pua e a ki kilo malonga ma fa me ua ka mo e melonga ma ta mo e melonga ma fusi ia ke a lai la koe mangongi e vai langa o le alofa fa pea ia ai longa o koe alofa longa mai ai ai fo ia kule fare sori
Ola se alo fala fale o longa ma. Ia, e ke lo o le kala ka ma. Ia, a mai se vai ma. O le mea le wha mangaro. Wha mai le koe ka ua uso wakari. Ia, le ka ua ke lo. Wha mai le kala ka mai longa uso. O lo uso, o lo wakari, o lo wakari. O kia o koe ola. Nga le iloa a ua maua. Ala wha mai o koe a vea mau wakari. Ia, actually. A le atua i le wha mangaro. Le fale o le tamaha. Me foi le Samoa ia te ore nei aso. Koe foi le atua, foi le fale o le atua. Se i whawhanga lo wanganga, langa ua e fia ai lo wanganga. Wa kele mea ngai e ngā ngai mea leo langa. Le kupe ma isi mea uma. E makua la e hoki lo ngā lala i lo fia ai. I le alofa ma le anga leo le atua, wha manuia le atua ia te ore nei aso suafo Yesu. Amen. Jesus.
September tau sili o Yesu. Taimi lau tu lai mai lau tātou lama le tu lai luas whaponga o tātou tala i vai panua e le tautua se iuli o malau. Mea lau whaponga Samoa. Nā lo te tolu sa ia whatala whatu fo i ne ori tā poinga le tino tala wala whafonga mai tala tumoa. Whai loa le tina sa te tui lunga le pasi i o neanga. Ko se ta matua sa mawaini me whapapa le tanga ora na ofu mulmuliane mo se pomuna na whale. Ka alonga, whai te oina se li whasalalau i le whai te oina le whiwhinga o swali i le awole wallabies. E whafonga mai at whalau te lino ni te fo. O le riwa mōri al tangata walino stina i lunga le pasi o ne hanga le so lulo le vasa nei, i lona te tuina. O lo tula i lunga le whamastonga i le so. Ai o le teminei o le tina sa whano soi fo e le so li tula whono. O whailo neilo na ingoa Bernice Louise Mary Church. O le ria tosu fito sanga i pona lipo tiai o kea Leona, o fito ia i mamorianga. E au fiat fa sutangata, fa matau leoti, fa o lima maringaui. Fa liel sui leo leo asiasi o Savili, Lise Robertson. O lea wha a wau ana wa ia leo ino whanga wha talipasi lo tonu o kilani a toa le wha ngor vas umi. Ta fola fo e le matanga ruenga o whera o inga o kilani. O se vaenga wha o popo o whainga ruenga o whera o inga. O lea wha whainga ruenga i lea la pasi sa uia le pasi le teimi sa tupo mai e le wha le loving. Wha rieli te fono le fono wha tonu wha alo tui whale le la lau maunga kia tamaki Maria Meredith. I le porkalame le morning reporter leite o New Zealand. O le nofo le leite ngato le ai o ne hanga. O no le ali le mai o le maliu. I le mai ai o se isi maliu sa tupo mai ia au kuso. Mai o se maa pisanga i tangata lau tele le teminei. Ina ua alu lava le ali i ua mori nei i leo leo. E tusai male whala lave. O te lutiro le pui ngā whiwhita New Zealand. Pe o le ale tero se ngā ruenga e mo miona whaia. Ina ia awina mai se tase o lātou wā petoloro ngā te whale. Mai e tu le whafo. Te luaile ngoto le lātou wā whapitoa le whiwhita ngā te whale le HMNZS. Manua nui i Samoa. E luaia wā petoloro le whiwhita le Samia New Zealand. Offshore patrol vessels. O le HMNZS o Tako. Ia ma le HMNZS Wellington. O nei wā sa whausia whapitoa. Mō mate tungo ngā te whale. Tili waina o se palai. Ma ngā ruenga lango. Ai mai se ngā ruenga pekolo i ngā te whale New Zealand. Le o ngā Samio le wasa i saute ma le Pasifika. Whaalia sui se opor pui ngā le whiwhita New Zealand. O le whitawhita mana pāanga. O lo wha se ngaina li te minei. Le au whaingo ngā ruenga mō miona whaia. Ina ia ma whaiona wha ngā yoise isi o ni wā isi tūlanga e whata mo i nai. O le manua nui e pēna ngotu i Samoa ina umaia. O na oso i lunga o le au i le aso rimo le masina ne Oktopa. O se tasi o wā iwa i ere wha wā o Sami a New Zealand. Ai savi i ere pāri mi o New Zealand Christopher Luxon e te mwhainga al whiwhita New Zealand ngā ruru i Samoa. E talo tua i le ngoto le wā o whiwhita a New Zealand HMNS, CDS, manua nui. O le aso na nafi sa taunu e Luxon i Samoa mo le awa i le whonu tanga tai o malo le tāpurenga. Se whonu tanga mua o awa iai o se pāri mi o New Zealand. O le nasi singa mua lava ina o taunu o le asia lea. O le nofo anga utu o ngā ruenga whātino mo le wā o ngoto. Sa whaari ai Luxon e au pwede poti Samoa. O le taula inga utu o le mua mautino leo tangata o le saunga le moon. So ane ai lea ma le tui ki tio ni a fianga e eri si o mianga. Ma le ave se o la pisi mai le wā. Sa e tā ua foi. E le ini mea olo le sami o a whaina. Le e se o tau tā i le alo mapusa o loa te teleport containers ua mai ane o na ave sea. O le isi stipo ngā lulue whatasi le makampani insure. Makampani ngā lulue mo le ave se o le swau mai le wā. O iai fōre māma ango Luxon, o te ngātolo o māna na o e fia i loa e winga i ni tau i lātu te maua. O leo se taula inga le nā, ili te minei, e pēna i tā wai. Sa e toi wha amana tu fōi, le wha to e senga sa whaia le pāri mi o Samoa, e tusa ma le wha le vlave. O lea so, lea e whero ai Luxon, ma tupu sa lesa i a bia. O se tamalo matua i wai kato o matua i fiuring o i a so. O tua ia, e lona ngausia e lavo se pomu i lona whale. I le malose ma whaena matua i whaatama i aime uma, i le mamao e tusa mari tasire kilomita pe awha i pā. O lea pomu whato a maua e leo, i na o tua ia le maua o lea tama matua i wai kato, e tusa mari whitsu tau sanga,
O ia umia ni me whapapala ai ti sanga o sia lava ia po homemade fireworks. I le tangoron ofun. Ina ua uru whale le whamisno whae tumano i le sululu o le vasenein. Sa alu le whamasnonga e langolongo ina seisi tangata sa tulai i lumo le whamastonga. Sa tapa ina le vanga whapito i pomo le fita ni sila. Mo le sia kio ne me whapapa ai le ilongo ina i le tamalo i leo leo. I le pomo alo ia i lono whale. O te tau mai tonu Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Koko Samo, Koko Samo, e mana ya olo na manongi, inu le Koko Samo, faali fufai atoma pili kakitu. Koko Samoa sili le manongi, e afa apa uele Samoa moon, ka ile apa sa eule lapa, ai fa'alele ina ia i palapala. Koko Samo, inur Koko Samo, Koko Samo, manongi Koko Samo, fa'ali fufai atoma pili kakitu. Koko mai palangi o telefia masani, e se penu koko e lamu-lamua, ma ele atoa, le toa o le moa, se ilonga lama o le Koko Samoa. Koko Samo, inur Koko Samo, Koko Samo, manongi Koko Samo, fa'ari fufai atoma pili kakitu. Le Koko Samoa ua sili le manongi, e afa apa'u e le Samoa moni, e nofo i le falama sa eule la palapa, e tafi taimi uma e mamane palapana. Koko Samo, Koko Samo, Koko Samo, Koko Samo, le Koko Samoa fa'ali fufai atoma pili kakitu. Koko Samo, inu le Koko Samo, Koko Samo, manongi le Koko Samo, le fa'ali fufai atoma pili kakitu. Koko Samo, inu le Koko Samo, e mana ya olo na manongi. Koko Samo, fa'ali fufai atoma pili kakitu.
la, ta la 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 la, ta la 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 la. Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia sema osia umeula au apa mo imoi tofatu Fau sa iliseta sieta uanga fau tuanga fau ole ase ulo uva yanga ileau. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Sau umiyay lo lima Omumaliatu Ialata
sanina Le vai omo omo onga Na to ulua ila o fui fui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinumia e fa angalo ngalo ai le mafatia Talu le mafutama Le ite ua fatia Fianga na amatai le mafutanga. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ala fataitu, ia wha amalo le tunu mo le tapo inga wha whanga mai al wha poponga fwoi o nei tala mo le so. Tala fwoi nei mai au te ro New Zealand. O le pāle mea New Zealand Christopher Luxon mo le sui pāle mea wa wasa mane o Western Peters. Wa a wai atu nei tai o tunu o le tilo pe le aval wha amalo i le sui o le Republic Donald Trump i le manu e le tofi president o Amerika. Whalia Luxon i lungo le upenga tuse inga le X o Amerika o se tasi o paanga biru sido le tawa New Zealand. Ma o sao ni e fausia so tanga mafana ni sila man fainga malo phone sa ave fo e fa malo Peters i lona tu si lungo X o tanga ta America o fa lo la tu ngona ma o sao ni nga lue malis president man sui president o Trump e fits mal valto sanga le president to mal fanga so tu la fono sa fa mauni mari so mo yang lo yai sa tu e teliu fa pa ino man malo e fainga palota ale malo tele ila solulum o le sui fili o le partia le Democrat tele tamata ya Kamala Harris sa fa yese ono folo sanga ile na au lango ino mai ai ona ye tele no fai ina fainga palota ile sui le Republic Trump lea mo le tofi presidente ile so na nafin ai o le pari mi o tonga ba fitu wa fi ai foi ta yo motor pas fico avela tu fa malo il presidente fili Donald Trump o le pari mi o tonga ha akava me liko se o si sovaleni o le te fono fo yo le fono motor pas fica sai tu si ai foi ngoro penga of tu se ingana X o la sa unione fa mo so tanga fa va malo tonga ma America por kalame ma vai nga to sina ia le Pacifica o pare mio fiti si venire un poca ai ta ua o lona fa na unga fa ma oni malana de talo o le toe tali o Trump i le fa pai pai o la fa longa le tili vaina le o le file mo tu fa tasi le nga so longa iluma ma le lo la mo tu umo America ma tanga to tunu o le pare mio pa poni ukini James Marape sa ave fo ila na fa malo ila so na fia Trump ila na fa lia o sa unia tili fa malo sia fa inga pa ang umi o ia le va tunu lua e fa vai lungo e fa soina leo vai na taua ma le fa alo ai o le temine o le fasili o iai o le manu malo Donald Trump i le whainga palo ta Amerika o le alo na winga le tamau ainga o New Zealand o whaari ai e tangata tomai wha apitoa o ai inga wha tino wha te oto Trump e wha ono tele se a fianga le tamau ainga o New Zealand ai batino le e tunu e malo si tele le wha lango i wha to inga e pe o New Zealand wa mai ona tal sanga e Trump e tupe tongi fa la fonga o lo uma fa o fale atu i le atu la vai le luo se furu pasene le a fi ai ma loa numero tasi New Zealand le o anu man fasi ma waina i America le o le fatu silo le fono business fa va malo New Zealand in New Zealand International Business Forum Stephen Jacobi sa ia longa proclame the morning reporter le New Zealand il amatanga le vasone o le a fi ali tele o lo fatu inga o sui si nia mua le malo New Zealand sa fa ia feuta na inga fatu inga Charles Finney sa ia longa the morning report i la sona nafi e talua i nei sa vesini ngai o ia pe o apene fiti te o iai mo New Zealand pe atula i mai Trump ai sa tali ele o tele mai e ta wai e matua i leanga lava i le mea moni o le a finau nei New Zealand fa ese mai i le fuafuanga a wa New Zealand o le war America ai o le ai foi ma se finau nga pe au sa e te wai o na fa ese mai ai i New Zealand. E to tolu ila to o mori e alfa maro sia man fasi o tanga te poi valea i so tanga mani maliwa se tina sa maua o a fi filo na tina maliwa pepa ila nga te fare o kilani ile fitu masin te wai.
O le tino mali o le tina matua mai seina e fisu tau sanga ia Shulai Wang sa mau e le tonu o le tanga pepa ila mo la pisi i le ngata e whale o le Golf Hapa i le aso sumane lua mati ai olona whaasilo manga fato a whaailoa i le masina telua i o ke topa. O se tamalo fai faiva sa tongila na ofe mala vea nea i le tanga pepa ila manona manatu pe o se tino se meola ai loane o le tino o le tangata. O le tamalo e to tasi mani mawhine to lua ua moli nei i le ave wha amano si o le tina matua mani whasio tangata paivalea. O le to lua i la ua sa saia o le tamalo e tosu fitu sanga mani mawhine tosu maleo no le matua o whita ia i mamoli anga wha popo i le tau mawhai lea mi milo le whaatinonga o le tu la fono ma le o foino whaamatalanga se i vaianga tau i whemalanga inga. O le to tolu sa sai e stua tusi o rewa i le tae ona nafi ma o le atu turai i lumo whaamasnonga i le so. O le rewa pito scientisti mai lau whaafo mai le pharmacologists mai Papua New Guinea o whiriwhiria avea maulu e Pristeno le a o onga mo Scientia Pasifika le Pacific Academy of Sciences o Professor Te Atulohi Matainaho o lo a wai suengo vai la au whanganuu motong tinga ma le sa ilio vai la au mo whaamai e pe o le malaria, cancer, HIV ma le tuberculosis. O lea Academy sa whaalau loa i le teimo le whonutanga ta iulo mano le tau pulenga sa usui e sa moa i le lua vai asteroid. O lea o onga o taula ia i le whaafai le leino le ngāru le whaatasi ma le songa e Pasifika ma whaalau loa ina suenga ma le whaonga ino sa inisi le tele ma vai la au whale natura. So suenga i tangata toi fua le mana mlama whaatangata o ele whaapema teknolosi. O Professor Matainaho o le suita iulo le Universite le Pasifika a le Universite a le Pacific Adventist University lata i Port Moresby sa whirwhiria e avema Presidente Momoa ma le sumalelua o tangata tomai whaapitoa uma o le Pasifika. O le Presidente o le Academy of Science Australia Professor Chenupati Chakadesh sa i whaalia. O Professor Matainaho o le ngata o tangata so e whaarorongia le te lope ai o tangata nau tele le pao matawhai o e sainisi malama whaanganuu ma le whaamalosi a wino le sao scientisi televou i le whaalele ia tiri olo tangata Pasifika ia ma le aveo le rangi o se no whanga pitu sili o na le lei. Ia tātou tālonga o whaia whaamalosi alo o Blackie ni suinga se lua i lana au mori tālonga ma Iolani i le whaunga le vasonei o noni munua i le numero se fulu ia Bowden Barrett ma le huka Cody Taylor o sui e Damon McKenzie ma a safo o mua i le au e momo tā alo. O Barrett ma Taylor o le tā alo i le tālonga whai te ulia te loa ia a whianga i o la auru sa a whia i le tālonga sa mano ia Ingilani le pavea o la sa. O George Bell ma Stephen Perfetta o tau whai whiwhiria nele no fōra o whaale leo e kava ma le huka ma le nei tua. Scott Barrett o lai e toi kaptenina le au i au tafo le isi loka tu po vai. Tara Lomax ma Tamaiti Williams i tulanga pou. O Ethan D. Groot sa whasalina e te alo le whaunga le vaso o no le solian tu unga whaaro toi whaaro le au ele o awhia ele au uma. Ari Savea, Sam Kane ma wale Sititi. O la tu e tau a vea tulanga lus fōwe te tolu i a Sititi. E veona iere wha moe moe ngo whaia onga. O le a whaua o le mata inolan te alo i ta alonga wha vau malo. Cortez Ratama, o le a mua muta moe le Ofen Mariva, Cam Roykart, i no fōra au whaale leo sutu na ngai. Jody Barrett, Maria Koyone, o le a tu e ta alo so e au tafo McKenzie, ma Will Jordan, Caleb Clark, ma Mark Telea, i au tafo le nei tua, ma le Fulpeti. O le tālonga muni muri a Iolani ma le All Blacks a ta alo ai, o le whaasalonga e whaaso e ngā Champini por quarter final. I le ipo le rolangi le rafa ma le futolu. Le sa whai inai a Iolani, ma le tālonga le whai unga le vaso o iare wha moe moe a Iolani e toi tau ia i le whai ina. Le ana vau ia i la tau mai se ava noa e wha ano au si ai le sua ngā Champini o le ipo le rolangi mo se taimi o moa. O le whai aonga mo moa le lakapili kia le Kiwis a New Zealand Sir Graham Lowe. O avea matai te whono te wafonga le kalapuliki le Southern Orcas, mo le leisene whaalau tele mai ei awal NRL Australia i kalais tete. O le asona nafi sa wholofola ia le Southern Orcas, i ala na tāl sanga alo ia, mo se leisene o se vaenga o fuafanga le whaalau tele ngō awal tamana sanga le NRL, i le montu sau te New Zealand. O le tolu ia leo kulupo te wafo mo se kalapuliki e whaavaine kalais tete, e moni mai le i te wafonga le South Island NRL bid, sa te ia te whono mo mua le kapili ki a Canterbury, Tony Kitt. Ma le isi whaia onga mo mua le Kiwis, ma le Warriors of Frank Endicott. Ma le tau whafonga le South Island Kiers, e whaata mo ina le ofisa sini mo mua le NRL, ma le kapia ni sila David Moffat.
o lo fu foi na le NRL fa alo tele na le lus fu au mo le ta sanga le rumnai apitai e tu sa male li poti al Sydney Morning Herald e le masin te luai sa ta wai o tau fonga kala po tolu fa amautu i sile nei wa mai alamo na lo iona te ena e na o kala po le Warriors o kilani ia le au mai ni sile nei o lo hafia i le ta sanga liti le NRL i au setalia tala na ona yaso ia i le file mo te toma soifoia Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se to tongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Craft wa tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lau se aga i atu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Craft and said. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tavi dure mai leo ua lua fitu minute wa te aile tu nai lua pa pona mano le tu nisi o tanto fasalong va pis nisi ai mai so le tautua pa i fo i le sunga se yuli manau i le nei fo i vaiaso manozo mano lava tautua tu no te spa ponga fo lan tautua i le vaiaso fo tanto dia de lofa maranga le lo tatu tua ta tono ro munir mano tanto tu no e mai se lo tanto ye la fiafio la spraile la samalo november lo o lo fa to fa no fa tu ere tu ere radio Samoa sulima iva tolu amo pero ma puta mai ai moto malao to no sa por fainga venga ia me foi moto nga senga se to ri falan fala pu ma pu si o to fanga maro to no au so tu ri ola to fasalanga o to no o ma ya to fa ta no fa to ne voi vai ngale pia pia la spray ta no fa lava ma lo fo lau sa mo pa tai le tua le uta to pa ai fo i si ui fo i ore ne to sang ya e ma o fa pin ngalo mo ta to loto i le alofo le li o i erta ngata o lo manatu mai e oi. Fa maoni le alofo le li o napi mune so e o lava ngata anga. E tu maualo na vi inga le au noa e a e maunga ifo i banu. Tau nganga ifo lao le fa moe moe tu pe sili manatu so la fo i manatu. O me fetu lehi mai so i fo mole tasi a le ala tātou te uia. Tātou te ola mai le li so ani mai pi tam pangtao ta wasai tātou fōronga ina ia tātou tau nuu ma sina muli nei tau sanga au noni mana afe ma di pōpō ngā na i o tātou ainga i amasoi tu asin sina lau pengarunga tofi o na i anong whanau whapena fōre tātou bāna e ma si o tātou tunu Samoa ia mana tua pē lau tano ia Samoa no lua ia amasoi o tunu e mao lo whapena no pia e fōi na i o tātou tangata tātou bāna e no whang ia wha moe le alofa o le atua tātou te wheroa i pē tāra sanga mo lia ma lor fo lau ia neri. Tuadara batu Marietta, whaptai tele lava, maputa mai, Juliana a Lui Vui, ia, whaptai, maputa mai paputa toe, Lupe Pilianti, ia, manora whaptai, maputa mai, Lupe Pilianti, Leticio, ia, whaptai, Alosina Anti, mai Merabit, ia, manora whaptai, sunga ia sua, e mosi birifiti, marpatua Maria Manofo Alo, ma puta mai ia pa tai uso manuia po io faiva na ni le fiafi so lo fatu ia o ai po i mauto tasi ia lo ma puta mai wai pau ia wai ha roha ia lo fatu aruanga da ie manga ia suponga inga ale nga per rapa kai minge
kasi se supo ngā perapa e ke koe pai aru e maro lo koe foi aki ai a me lia whamoana ma lau mua Wellingtone ka ro pai ea maro lewa wai foi ngā nuenga ro vai aso a me lia whamoana a ngā iro i runga maunga i wā niu mata koe saula koe naro leo ngā upu tō muli o a mai i a Perth i Australia e leo baba i atu o lea la a kasipuru i ngā tai au i au tau a leo ngā upu tō muli Perth a ka uro pepon ko ma mawa de la kuingi toru tu la au kirangi anga i senior Scandia a la kula ngi ki fiku ku la ke roi pe ola so au kongo Scandia e ala batu bisi ta po ya ma no lama le ma puta mai ya ma la to mo lama a mole a misi so fa malu watu o ke la ko ba so ku pe kai for sana o mai ya ma no lava pa tai ma no le tunu o ma puta mai pa nga solo tato proclame e va vai po ni tato fa si silanga i fi anga mara fanga fa tonga e kale sia mano tali tu lai tolu tonu o le tautu al patu ya mrama la to ya fa nga solo le se pa ia le tu la fa ya pa mai po le nga le ya taua sabea Aaron Harrington ya ma sunga ya Isaac pa unga ya le tautu atu fo le fia fi le fa se pa ia le tu la ia e fitu le fia na nga i mai fo le fa ki fo ma ko sunga ya sau se noa ya ma no la mal pare mal le tunu fa tai lo to tria ina lo ma to fa ta wa ai to mo to ma to la ya familia le li ta to nga ya tu ile weekend ya familia le li Ale tau tua le Pacific Easy le masina toa November ma wailo wa noe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga e luas food whailonga mo Samoa luas food foi whailonga mo tātou i New Zealand nei e se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi mana tua lo whawo pēr tātou whapitoa nao le lima tala pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app e whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whabe ai o lo no foi le tātou direct transfer e te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele, be walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Be whaonga le tātou app po le direct transfer, e whaasawa i lo teimi, ai mo se wa tangata fo i le pensini Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu, fa tolu. Pe e-maili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo.
penina Arbawa Korea Elemana Uisa Ausu Te Pese Tuya Lemi Pita Palolo Taliga Itamara penina Talofa Samoa o Jerome Gray le nei e o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo Radio Samoa numero tasi ole te vele tole mai lua su lo minute ona tale ole tulai tolu tanto tala I vai fanua I le tau tua le whianga pai tua ia Miriama la toa alo vatu leo tau mai nisi o wha silanga mo si fian maro tato tano Pasisilanga moa team no excuse somba ta lofa Samoa manatua le tato somba ale team no excuse ia so tofi uma va yasta tasi na le Omek Otara Music Arts Center I le taulanga pa tau I Otara I le Apoleono le fiafi I le Apoleono le taia o le PM le o lungo le fiafi Apoleono le fiafi pe me le aise totongi o le nei somba e o le su mai tato piafiam pa manustino pa das e am tato Mawar so I fo maro rohina. Mawar tato team no excuse I le tuato si ono pa selau Alexander Crescent I Otara. Amarsingo le SKFC singai amai wana ole na one ngalo se lo minga ole tusi o so nga patsiai male lo minga ole bao pitfili e mawai fa lupenga o sa mo sifo tutuila mano a onisi o tala tuu o Samoa o nga upu o mtapa I oian matai ele painga o whaalabalave e pe o whaibaiponga maliu o se osinga o ainga psile painga o Paolo si whaanoano whaalanginga o e kane sia manitelo le ngana whaanoano ia pitsful ta nane tau le tātou tusi leo iai whamuna mole pitsful ta nane o iai leo koe 5 ia na le ofisa lama le Radio Samoa e mawai tolu ono pātonu Hopper Avenue I Manukau City ia monisi pamtalanga tal no lau fonga pia o mata ofisa le oiva loa no loa silima I vatoro I numera oiva loa no loa ta silima
I va tolu nu. Mera pe tanga iane e le strapradio.samoa.co.nz pai sa oka umma me oka. Pasi silanga o le ainga o lio whaawai o manu o te moa I whaatu lo sa moa I lau whaapongaanga tu lo lava a o le nei whaasi silanga e whaapitoa lea I suri umo le suafa umo le nei ainga o lo o hau mau I ao te ro nei o lio whaawai o manu I sa pali pa mole mole ia e mana o mia sa tātou whelo inga a o lei tu waa mo Samoa I lo tātou wha moe moe e pe o na Silvia. E lei lama le tātou nuti mea whaatasi ia e mau popo ai e a matino ai le tele o mea mo lumnai. Ia su mai, ia mamariu mai, whaiso pinngano mo le tātou wha moe moe Samoa ia te sema. Ia masingfo. Ia mala o tu fo I so se suli o le nei a inga li o wha vai o manu I sapani ina ia tātou a wai whaatasi ma le whaaroro tele a whai a pia marama e lelo para umai le tātou telefoni o rua tasi o rua lua tasi tōru whawhaiva o le o rua tasi o rua lua tasi tōru whawhaiva po lo su mai ea mapia mai mariu mai le nofoanga le ne usilafia lua pa lima au a stredi I o tau I lasto na nei la soiva novema sulu le oli whaaptai sai nia li o whaavai o manu alo faifo ve te motu mananganga whaanoano. Le tuma lo le fanga ma whane se la e whaasisi la atu I le paia ma le mamalu o le mawtanga ale tātou tu ma lo le fanga ea ma whane se la o le a whai ale tātou whelo inga I le asto nei ia pi nati o tau o se le fia le tu la sultasi I le taiao wha amone mole wha malama ai le se leni sa moa I le tātou wha amoe moe le tātou siva sa whai ea matala no ai nisi o mata opu tāua e fia moa ai so o tau ngano mo nisi vam talanga lelo tal no le oro tasi oro ono fitu o I wha oro tasi oro ono fitu o I wha te tele o le komiti o kiaru le uma o le stato fa sinanga la langa pe ia foi o lo sa fo lau sa mo ma lo le pale ma lo fo lau ai fa silatu I le mamalu o so yusfono u malamba o tatou komiti o le anga no I mtanga luenga taitasi u male pi IBC I au kila nei o le awhaia le tatou fono I le aso tō nei I ngāti pāke o tara mea o loo fia wha taunuina ta alonga le tātou au taravou ea la mātou whero ia tātou whero iai I nā pe a uma le lunch e mana o mia no tātou au ai whaatasi au wā poto e wha mautu ai ia pausanga o le tātou por kalame whaaptai sai nia e vai manu mālota I tai whono o rua tasi o rua ono fitu o iwa o rua tasi o rua ono fitu o iwa fora sā whailautusi I le o rua tasi o rua fitu ono walulua le ai la nau koe e moako o le o rua tasi o rua fitu ono walu fitu lua whaaptai te le lava mari whaaloalo ole kia o le maptanga alon whanau a inga whale toi I saat paitea. I le awa mar whanoalo tele te tano tu ai I le maptanga alon tam whanau o le tātou a inga I whale toi saat paitea. O loa lalam papa au I so se tu o au kila nei e whaapea. E toi fia moa se tātou whilo inga le astona I nei le aso iwa novema lua o lua wha I le tu la e tasi le ori ona e iai nisi o mta upu tātou te fia tala noa iai e au mai iai so finangano
wha mole i au tangia mai le nei wha silsilanga tā ua. Wha tai sai nia si atanu o sala e a malau tafi sina pati tai pono male nganga wha aloalo. Rito wa uma pa mele konga wa osi. Nisi nao tātou wha silsilanga i pi angamana whanga wha tonga e kare se manu. Lea spai vai asa masama mausa mo la sta mpai au ona ya ba te lama i lo pena ngaro ke siano e ma ngalo ai ale upo e pare ngata i pale poto tau tai se la natu yama ai le lo tal no la ponga pi fir mata ofisa ile o iba lo no rot silima i batoro numera pa ma matu nisio pa si silanga e aona tongi manisio pa si silanga le tongia na o silfia o iba lo no rot silima i batoro numera e a pete anga isa o me lava tolu ono pa tolu hopu o Avenue Manukau City ma o le lea ia o le tele kako kusipa rupenga e o fitsu ta lani tau mori sirpia ai pa te tele lama Samoa i lau lango mai tātou pāsi silanga le tautua a le Radio Samoa su lima e va tolu a mo pamnia le tua. Patalvate a penise o savale ma le a inga ali i malo penise o savale ia o uma le kou kau mawhakanga e a watu marua e ju kau mai potani ia pa tai basanga ma marua e le arolofa mai nika kau ba e a lo ma puta mai i potani i le laitu me le mama o tana e a pa tai marita sa le lama tato teoa i le tua pai mea marita ia vi ia le ni e a oi marisi le penino so vale e a misi ka awal por ka kau ya baksa kupe no a saro panti e nga wa so was tofio to ya le was problema to no a saro panti ya mano lava ka kong lava nga pa ro ka ya Donald Trump ba mo ko i America California de ba mai no a saro panti so ainga pa tai le li wa mai ko pa ro ka ya nga wa ko se le no fo fa su pitu kama Donald Trump lo patelato mo to lava ia tunu a mau tani tu mai le wa spultoro minute ona tane ona tu na tolu ia winata tu tale vai panua le tau tua pa tua ya mirama ya tane tu la tolu o no se pesele ngo fa ko ma isi sa por al pesele ngo Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decide de una vez, me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices.
nai o utino pei a o maalili mana tua loa la upele uasili o ila upele ea ai sea walai ona e whaapea alofa se i tau talamai o au e a lepo ngai ta fia whaalongo i sau upu pa umai i lou fofonga mo au a tonu e whailea mawai malu i lou fatu solo solo nei o nai o uma fau faunga to e te paile amatanga o lata o masaninga i lo una atu male loto ua fia fia i o winga faa auro sa e faalia o ila upele ea ai sea walai ona e faapea alofa se i tau talamai o au e a lepo ngai tapia faalongo i sau upu pa umai i lou poponga mo au a tonu e whailea mamai malu i lou fatu
le tuai lo anga o o matua fai langi le folauna lo anga mai a chea to lua mal fanau o chilia sila mal fanau Elena Joane mal fanau Cristina Antipa mal fanau e pape foi lo anga ai wo mai masani ai mai sele ai nga jo soi fuak Alofa Samoa wa ule ne yokas putialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a In this update, months of closures ahead for Auckland's train network, disrupting passengers and businesses.
The government's committing $200 million to Kiwi Rail to replace ageing foundations, improve bridges and tunnels and upgrade signals and power supplies. 96 days of full network closures are expected from this Christmas until early 2026, before City Rail Link opens. Kiwi Rail CEO Peter Reedy says he's aware of the potential disruptions to freight around the region. We've been doing some modelling, working with customers, looking at the truck movements. We have a clear plan as to how we'd keep that freight flowing for the freight customers in Auckland. A trio charged with the kidnapping and manslaughter of a woman whose body was found in a bag have appeared in court. The body of 70-year-old Chinese national Shu Lai Wang was recovered from Auckland's Gulf Harbour in March. A man and two women were arrested in Orewa yesterday. The man and one of the women have so far pleaded not guilty and have been remanded in custody to appear in the High Court in Auckland later this month. Alarms are being raised over a shortfall in programs aimed to lift medical school enrolment for underserved groups. A study in today's New Zealand Medical Journal found Otago University's initiatives have lifted Māori, Pacific and rural enrolments over the last 30 years. But the number of students in health courses from poorer backgrounds hasn't actually increased. Otago University's public health professor Peter Crampton says they shouldn't be missing out. We should be making a lot more effort to reach out to and support students from poor communities so that they're participating in all the opportunities that come with tertiary education. New Zealand's economic downturn has eaten into the warehouse's revenue, with the Big Red Shed taking an almost $17 million hit in sales. The warehouse group's made up of the Warehouse, Warehouse Stationery and Noel Leeming. Warehouse Stationery had the sharpest decline, an almost 7% sales dip. That's news. In sport, it's the end of an era for the All Black Sevens. A trio of New Zealand men's seven stalwarts have called time on their international rugby careers. Tim Mickelson is 38, Scott Curry 36 and Sam Dixon 35. They're all bowing out of the game. Dixon has confirmed his retirement from all rugby. Mickelson and Curry will step back from the professional game. Josh Burnett remains the overall leader of cycling's Tour of Southland after a day for the breakaway. Burnett sat in the peloton as the breakaway stayed in front on stage 6, a 151-kilometre trip from Invercargill to Gore. PowerNet rider Joshua Kench won the stage. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. E mi tore mai le ua iwa mana a minuto o te ale tu lai tolu pa pon maro le tulu tatu tala vai panua mi hatu ngana pero tania pa skoi mai o news Miriama sta mi ro mola pa penan pa pon maro le tulu ya ta tono lo mi ala maro si tatu tulu tatu anga et po le weekend ya pa mi le ni tatu po lo ngore weekend ya mi su na yanam pa nau e pele lo fo le ri a sta venga tala tau mor si film maro tatu tulu o lo tu mal vera pa mo wina I Aukilani e lusu luar mapanpana lo iai Aukilani. Ia malona manu le pos pul marfa e lo sulu lai o manu se lo awa fo I nisi mai Aukilani le so le sto nai pa uti munga awa. Ia malona bera pa mawina le maurunga lusu tolu fuanga atu le bela tatou. Lona manu le fiapia sul lima lona manu lu. O le vainga le saiva pena wa winga le tau ele mai e pa uti munga awa fo I lusu lua le bela pa mawina ele a samro manur posu ma tolu o se ba ainga nga e le asang pua ole o winga na tau ele mai ka o ke o se ka mai o mal masing me pa o ti mungo le asang pua a wo fo luas fu luar ber pa mo wina le asang pua ka ta to dia nga le tai su tolu manur po vai nga tai pale mo la to ta pena ya wa sei ka mai mona le weekend ma sa ya mana tau le sopa le tonu ata ya o le sto na e sa
ia la song fo ma tango fiwa pena po i le asolua ai le lava ta pena pa yo le o faola nai ma sena ame ai pa yo ke fongi e se furu maanga ame ia ame e wa ko uruma ai iwa ko kasi ia e bal au no ia le la ngoko pau ia po tuanga na le water safety New Zealand Maritime New Zealand so tanga venga le ACC to fa ta lopo se o ta to no le lava te mitusa i tatou ne po ba engo le ori po le fiafi e Samoa pa ta patu ea lo mria lava i matou wa umar makomanu nu ale lava i manu le fiafi a lo tu malu pela pa mo mai Samoa lo pa uti munga le mapa a pa so ato o lo tu malu pela pa mo mai Samoa los pro i va maunga ia malona manu i le fiafi lua se pulu male lima sa venga na tana tau ia wa lava por clan pa nga solo a tanto wa nga ia tu ile weekend ole tami lo tu lai mai pulu mara bidu te wate ai le tu lai tolu ia le tau tu ale radio Samoa su lima e va tolu a mo ia pa ta pa tu ngal apia foringa ia paulasi pelitati ia marole va mai a per amo embala ia manola ba o ka ko le weekend Berenice so vale o ile ai Berenice wale sandu pe mai pa malo lo sunga le tau tua fa to ma nei pese tuai ia to moli taimi o le au matua o le na amen o faanga peleina o lou tangata tinama ia Samoa Berenice na mula ulu wale sandu po sandu ia o le fia rama ia o fai nai nganuenga o le auri whaptai mo lau tiute ia manuia whaptai fo i manatu mai a Rita Lennox ia mano lava whaptai o nai manuia mai a Rita Lennox ma le ainga ia manuia po i le anga atu tātou weekend ia manisi lava le marua tunu a whai misi ia ka whikau i whamenga misi o ia wakule o sau si spengi tua mapa sepo wātau ia manuia le weekend tua mapa sepo wātau ma le ainga whaptai ia le ngata lea o talalei po talele tu lautu ala ba ia ma lo la ba tai ma to fiele lo for le ia tatou le wa mai for si u neto sang ia tatou ia le lo for le le singia a ka ko o ma sa salo lo winga ia e piuta tu e ka mpainga le o ma sa salo o ke ma sa salo ile lo for le tu e fa ma oni le lo for le tu ane pe mai o ngafi mo le so o la pa ba ya lo fantai to pela ma puta mai au kilani no tu ai ma tu no ma ya lo fantai to no le weekend masalo ua e vai i fale fo mai po o ta vale ale fono ma e fa pe ane o na o au nanga tau soifua malolo ina ma nifo ma tau te faia e tele le sosoani e maua ya ma tau sosoani mo le ola manuia o le mafau Polo kalame e tau fia ai le tau mafata paa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo faya o siaki ile fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane ilu penga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whavalu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555 o valu selau lua 555. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai i ai. Mawhauwhau e toi fo i le a onga pe su e sau ngā luenga a ele i lava lo te apena.
E mawhai le OCA ona fesoa soani ia te oe e a matalau la asanga fōu ma le mautinoa. O le mātou polokalame fōu e au fia i le whāwa iaso suenga ma e o atu i le sefulu lua vai aso o fesoa soani wha au popo. Mō nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Loulu Manai e a mata i nei. Lo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Mais Bruno Manap Minuto with the Anituna Tonu. Tautua de Radio Samoa sun lima i vatolu a mo. Manatu o tolu amanga wenga nisel madole tinu sa mata le bavea. Nisi babe a mata le taiao. Ai pape ni wo o moto. Malawa pe a pape anu sa o le pati. Ma namba loa. Pa kau lo se pa lawanga pe mai ko ing ai sawa mai se pa lawa ka mai ki ma se pang susu e fa penga ia ai ko ing ma le lawa ia kamaranga e mai papai ele ki pia ngai fi bane pa punga tu ai e mo ko ma gongi ba ka ko papai e pa lawa nga ia ko ulo e singa a boka a wola ona mo ko ma ia ai o pa nga le pata ave ese le paka ai fa ngai ele a boka ia ta tono ro mo nia au kinani manu tu ai tono e mau ia ta tono le lo fo le li elang si ai ta to pa lo pat fo ia Abrahamo ba la ma ainga alo patu pe na po ia to ma fa se fo va tau pa tai ta lele tu le utu ala va le la uma ka ku do pese le ai se uro polonga lo e mai ta lele tu le utu ala va ma ainga i ranui ai fe mai tai tola o pese alanga o le au ke polonga se urolo polonga ano sina anti mai merapet e ma no lava pa tai ele manatu mai e lo patau pa tai langa le mai langa mai e mai se o lo anga lo te la tpo ia anti oli ia man no falo i West Auckland Gleneden anti oli silio do man via no fight stano ia mo le atunu alo patpo to map tanga tano anti oli tai le manatu mai peo i mato do nga lue lo te la tu ia le pese le mo nga o mai le kule i sifora nui tala lele tu le utu alaba suilo seuro polonga
Se ko Maria Waino io e ole na seulo polonga. Taimi tu lai mai loa spupa. Minuto o te ale tu lai. Tolu tau tua le Radio Samoa. Le oli ma ponga mua ma taito. Io e leu tato baba ia poi. Ua fai wi upo le nei aso le anga le nei o le taito. E patalo patu e la topia ngai mga benga. Le alawa sentata o ngā benga. Pea ngai e le atu no. Ai ko kere o kou kampai lau aku kou pare ainga, i o theories, i o pumping singi, i o wā o i o paipi singi se ngai o tātou tangata. Ni ia neri, sa ili maa lo, o loa aka a pape, pai malipi singi se le samo, kako e apo, o e o pongi, kau si i lunga, i hoi, bai po le sainga, e alu la le sainga, e ala kule sainga ko lunga. Haka ko so le apa e kule singi se ne, ai hoka ko so i laro, so le, ai o le asau ko kuri vai mai por esa io e le papel que fai ko se siku e wa sainga mai inkia em kwaro con a stasia a on ku fa lo le pe wa ku singia sa ave lung e wa kaunga wa kenga ia e o mai va ku fa penga bolanga sing au ka ko so ia fa nga ka ila kan Padarabat perniseo so vale malo la vale maputa mai ia sina leo perniseo so vale mala inga pa te chele lava ngau alo sina ati mai I marapet ia malo lava pa tai ia ngai pes senga ia wa ku ia wa poile ta po inga maro le tino mai mota malawa ai nau wa poile siso na sio sao Perniseo Savane, sole, papakai, kele lama, sina leo, ia malo, Aaron Silla, ia mana paritua, ia meipo, peo ia arona, o peo ia mose, wa solo mai aki ai mose, ia lo, o luanga nga balau ia leli, vaku ia mose, sau, e vaku ngane ia mose, sau wera Amerika kongu, ia pepai mose, ia o ia ula ko kamaro, ma ka o kie mauru. Ai pa o ka la pitaringa le tu ko ku ia pe mai o inga pe ro nguku sole ese le manga ia vai lu ka ko ia wa fefe o pa me le lo ka ka la mara ia pa mai lo le pitarai lo le tu o ke pol le la ba ku lo ku la fane le ke ro e fai ma pon ka mo mori o pe wa para ia fra ia pa mai pitarai lo le ia ia ko ba ko lo so aron e aru kaukara mo e pe para ia para le wa los prono minuto o te ai tu lai tolu tu le Radio Samoa so lima I va toru amo ia mana tu lava lo munil malo tanto tu no tanto anga at for the weekend pa tai le malo le tu ma lo lava ma no for now le lavo wa pa tau mo ava tanto san pa unga ne tau sanga ni ia lo tātou tuai lo nā lofa ma lo nā ngare lei. Ia I tātou, a po taime fi tāmpang tārea, ia tātou tū maupea I lo tātou whā tua. E malapua I le li I lo si le fia ia me uma le aise me pangata, I la tō I lo ato tōna malosi, so se mauta ngasi, mauta malawa a lofa te le atu, pa mano longa le li e pa iatu, pa iane, pa ipo, ia maura malosi, ia tātou te fia o poina so I fua ia mara tātou hola ina ia pa o ngā pēra so I fua mreono ia ai alo fātu mo maru le tunu I le wiki en ia pa mria lele
Si po mania le Paula, io le tongo, Paula. Io ole na, pelo ai ta sang, sa le alpes. Tātou pelo ai pe ta sanga, pa tano patu i te maiti tamam tene, te tonu o mai atua onga, e maiso nisi o whianga im soenga. Tā lia tau wō ia se o manu, ia se sau se o mangu par kou se ilia so ngā fua pe au dia le lofa malanga le rangatai, o ke le lopo wheo ko ia pusa o kou ngoa inga pai, e ke ua waku, ke upa ke roi me se keke po le pana ke kela i ICC, ia se i pānu tia mai ia se o manu Francisiane po lenga ponga mua lea so, ngā fua ia whao i le tau se, ia se mo sanga mea lofa, a lofa te latu mo tau tamam teine to angai, to angai pai tō mea onga, leua baba ai le pai unga le tau sanga, ia le alama me e te rūru, e pa pēnā po ana e se sele, ai rūru o le wha maoni, o le nā poi, o le wha maoni po le kari ke maua, wha pia fia rau ta maa, marau tina, pauleo se me kau iai mātua, o lo wha pia fia wa au ngā wa onga, o manuia wa onga, ia mturanga wa pēnā, ai tautua nārenga ngana tātou nuna tasi na, maua o tōm, a mata mai tōnu o tō whane, whamon mori, ia, e mānaia, tala noa le tamā, tala noa le tina, ia, ona o ke ia leo meau, whamān lama mai ia o tō, nisi o upo horero, whapēnāna, whāru whesasi ai, ia manatu o tō, ma se mea o loo, e awane i ngā tia o tō, ni mea o loo tupu i tōnu a onga, shea lo tina, pēr e musu e shea lo tamā, e whapēnā lama, ia nau atu leo, o mātua i o pale a onga, so ala pule pole mara o pisa ai alofa tele mo tau tau na ia morangan no metasi na so i fo ai tau matua mo ai tau ai alofa tele atu pa mnia le atu to nai mnia tau pia ngai masuenga ile ne po tau sanga la pa i pa tai a mane to fai pa tai a hedu bainga ia mano la ba Aaron Sina pa tai mai ngadwenga ai fo ia ai lau no kiso sao ia manuia lava o tau pesele mo nai tamaiti pa mia ne tu ia o tau ia o anga peko mea onga ai oi fai mea onga mo su enga nga wa mata Mai
Tamabalea, tangi ai atina, teine poto, kifi ai tama, teine balea, tangi ai atina, tama poto, kifi ai tama, tamabalea, tangi ai atina. Oh matua lopa, paatonu matou olanga, ha ha, iaso umalava, tama teine, tama faila ia, ha ha, yai ulaua oma. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Can you imagine an engineer building a bridge with no plan? Someone said, if you fail to plan, you plan to fail. Success is no accident. It doesn't just magically happen. You have to plan for it to happen. As one guy put it, you must plan for a great future. After all, you have to spend the rest of your life there. We must have some kind of plan of what we want and how we'll get it. You know, if you shoot for nothing, you'll hit it every time. And if you've accomplished everything you've planned in life, you've probably not planned enough. You're getting too old when all your dreams are reruns. The very successful head of the Chrysler Automobile Corporation, Lee Iacocca, used to ask his workers, what do you want to do? What do you want to be? What do you want to have? Where do you want to go? How do you plan to get there? Write it down. Now go do it. It doesn't get any simpler or better than that. So why not start living your life on purpose? First dream it, then do it. They say that 1 hour of planning will save you 3 hours of wasted time and work. Because with a plan, your work is working for you. Your plan will keep you in control of your life, moving ahead toward your goal of success and happiness. But after you plan your work, you have to work your plan. Discipline is what brings your dreams into real life. A dream with no discipline will just remain a dream. And a plan without work will be a plan that won't work. So today, why not ask the one who designed the plan for your success to take full charge of your life? He's also the one who has the power you need to make the plan start working. With his plan in hand every day, you'll go all the way to the life he wants you and your family to enjoy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Just think a minute. It could change. Matangofie na
I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand, yes, I stand in awe of you. I bow in worship at your feet. I stand in awe of you. How can I explain your love, your peace, and your grace? Words alone cannot express the language of my heart for you. Master planner, Lord of all, marvelously faithful and true. Marvelously faithful and true. Etonu mafa'amaoni, oe. Etonu mafa'amaoni, oe. Etonu mafa'amaoni, lava oe. E matautia oe si pangmalia o le Peace Chapel po le malu fi le mu pa mai antu waile tātou programe Think a Minute au nātu le ngana pera tānia spau ponga po i pēr tātou dia le vaiaso o mo spau ponga po le programe le nā Think a Minute ta tono ro munian maro le tātou tono le o toi su whami lute o na tāna le tūnai whā ia tā po le whāsu ia le na fō le whiunga ia le ia taua sabea Al Harrington ia malisunga ia Isaac Paunga ia ai o walua ue vai lo pao mo walo le pale ia te tono ro monuia lava le mano le tunu fe lava o maputa mai ai ia o kilani manu tu oi o tunu e mau ia au kongo e lau lo mo ko suapa o koka ia au mo le po ia mai lo pekin au le po le me se me mo tara Yesu io ko le se ko fa ko le penga le loko ya vai lua pa ngo mai kwa le o fia le penga ngo nga la kari ko ia ile lo fo le so se me ke bala au ko ia so ani mai le ia ta to tani tu la fa una ta tu tala ele tau tua Miriam la to pa tani tu la fa nga so le porta ta ka ma au so pa o tau tua ia ai lo fa te le atu le malo le tu Katerika Elisara ia lo patu ma lo la vale ma puto mai Brisbane ma le ainga pena po ia mane to pai uzo anga i pale o manga venga penisi o savale pa tai Marietta pa te tele lava man viale weekend ia o to fine ma ainga ni pa tai Marietta ne va yaso ma putai fo ia man viale weekend ia mesel a tol mano ta to tunu ia pa man viale atua o le tūlanga leo iai ia le aluo whapinga venga i New Zealand. E leo o tu ba lamba le baea mai. E baea mai le overtai tol se lau pa se lau bo o le ono se lau le au baea le baea mai whapinga venga. Le si baea ma o e ono se lau leng sau Christ ke se kasi po yo. O company te lea le loi Christchurch. E whai lau tala. E le lei ia nai tangata ia wa lata i le ono su lima tau sanga lai ngā lue ia po se ulanga wa pe po le on spulu
vai mai la tu lata ia mo le peng fiki fo le i oi a pa pena o wanga i ka a mata tu le lua tau sanga pe o inale ye le wingo la chala tano fai ai lo toi fango fian so nga luenga se bang na le lei o nga ba ia o la experience ia pa pena ia ba bena mo sa nga benga ia ta tonu ele tu la po ia ta to ma ta lo pe la nga luenga lue mar pa maun ia ke inga iska ka le pa mai ke ma ko ko fa mai le no tu la o ka o ka pungi ai le lo la to le nei ko sanga ko e le se warning o la to e ska me ka pungi la ko fa ai pa mai ma ke mai no ia nga lau ale mal malingi o roi mak me se lava na yo ta tangata po ie lai laiti to a mata tu lua tolu sang ia ka pungi mal fenga ben ai le leila wanga yo aru ka kursul ko sanga ko mo farenga o le vinga po la tala e lo to tu sa ia return nga maua i tau sanga old days karango nga old days e ia return e o ka se lawa pe lo po mo nga si le pia istanga nga return mai farpanga venga sai e o le pas fulu ape o no fulu ape ia ko nga kupenga nga mo mai pe ka pungi farpanga venga ale tau fole o tato ia e le ko mo ala kamanga e la ki pe mo sa urua pe a mo po e asinga ape o le ko big mania a le ko e fo le to e manatu i yaso ianga ko kere le nga venga ke o ka pungi fa po se a wa kola le se va pe la usul lima ka usanga ke o bolo ya la kwa pa ka lolo pa le venga sa ya ai o le tatano le se me pa intai le li a wa a fi ai po manisio na yo ta tu tanga ta pasifika ya no pa le li so ni atu matoe matu ni o tonga nga me se le la umanga venga e na maro lo ala ia se ia udia po se skai ia la la masa nga venga tanga ia pe la mono pa atu le ia se fa fia mi o ton le po se me li lo si fanga le li ile nga lu ai ia marta to ma futai ia so umoro to so i fu mo tato vola o pa ulava le pautuanga ma le loto maurano o le fa maoni le ase tiu te wa mai ia te o ma uma tato uma ko ia lo fai me le nei lua se lau pasenga ke nganu ai a o le kai me ia kare ngoe e tala unga venga ma o au anga venga e muri ia te ya pa malo pa tai pa mia le weekend pa tai saini ya tu la epa rieta na we apenice o savale pa tai mai peselea e ona tanto tau ma bai ai le pa mai 5 star musica madi Musica malie awe fefe mana ya sivae Musica malie awe fefe se mai ona tene Musumai la pese malie Ayata mai mai siva mai fata mati so Le mai lua awale pa o imiti fala lolo awala eta fali la pera meio seta mamai Mexico tata fiti mai sito e aina le lomba tua foi uaita uale papai la ma ona fia si vai le malie o le musica malie si vai musica malie awe fefe se mai ona tene e ora na musica malie alo fatena taito pera mai maputa mai ai mai fa fonga mai lo fata wa au kinani mo tu oi o atu nu o mamao so se mo tanga se mo to malawa a lofa te atu a tai mo maptanga ne yaso la tongo i lungo le apio poringa lungo le YouTube channel famnia le li mo e tatou le manuia mai le li po sia i tatou te per fani o le fila ngano le lo tatou tua pa tai tele
lo tō wanga le mai whaamdianga e mai se ora whaanga lo ne poi whātau waa le ia spai bai asa ma se mau sa mōre atunu pele poto tau tai se la nātu yama wha moe lava ma tele lo pina ngalo ki o siano o te ma ngalo ai lo wha tele atu manuia le wiki eni manu le atunu ia so ia put in for whianga le ia taua sabea Aaron Harrington manisungai ia Isaac Paunga ia tot maputa se pa ia po le tu lai fitu ia sau mai po le sunga ia sau se ponua to te maputa o pa ki fu anga ma ko tai to lo to le ona soipua ma ia manuia Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house